wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan taj'aluna biha min ahli ilmi zahiran wa batina wa takhsuruna biha min ibadika as-salihin. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Karangka kehormatan songkem pekti abdina malan mantara kaatora dak para alim ulama para guru seajunan kapiarsa tetebunna sekalam papapakonna sesatejana kaunang pentar cilerang mencung kapi tengki soce tatak ramana mongku kaca kepeng dak makar sarana terus satejana wabil akhas salaran semulja Bapak Haji Abdul Arifin minangka pembina komunitas Abdi Telem sesalerana minangka pamerte Pesamatura Kabupaten Songanep. Karangka kehormatan songkem pekti abdi najukan malan mantara ka atora dak salin semulja Kiai Marguso SPDI. Karangka kehormatan songkem pekti abdi najukan malan mantara ka atora dak salin semulja Bapak Harwianto SPD minangka lora atau ketua komunitas Abdi Telem Songanep. Karangka kehormatan songkem pekti abdi najukan malan mantara ka atora dak salin semulja Bapak Wawan Saryanto sarang Bapak Miswan SPD minangka pinotor baja laku makin kak dinto. Terus sateja para guru seperti siap tina nyon sapora tak bisa nyebut asma aku nguntong parsetonga namung tak ngorangi rasa songkem pekti abdi nada ajunan sateja. Karangka kehormatan songkem pekti abdi najukan malan mantar ka atora dak para rabu sepo anom sesami-sami alingki cimat parcuka sebutan kala hormati. Elat selata atau rekabitan kerana langkong parcukana garing petan kaula sateja tak senpusan kangkoi ngoncuka ki poca tarpoca syakar dat depan Allah si amur pecakat sikak dima petan kaula sateja salaki kaparengan benyak-benyak nikmat kong langkong nikmat iman Islam sarang sempat kantos baja laku mangken bisa aku longku bisa aki lengki bisa aki pangki salera saya cempar cuman persaper dalam lampa diklat Pesamatura saya berdaki sarang komunitas Abdi Telem malar mengantar apek ta'a ilmu sebarokah amin amin ya rabbal alamin. Para rabu sesembahan sepo anom sesami-sami alingki cimat parcuka tak kalip cukan salawat ma'asalam malam tertetepa ke atora dak mesti ke alam senyalam karamat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesalerana ampun merte ngastete kulin ate setaoning paste kantos tete sepaste kalaban badana dinul Islam nyopre peten kaula sateja kenging ridho na Gusti Allah si maudi tor semamate tor malamanter peten kaula sateja kenging akilan epon syafaat Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diri odi kantos mate minangka kentongan ate sepaste amin amin ya rabbal alamin. Para rabu sesembahan sepo anom sesami-sami alingki cimat percuka petan kaula sesalaki tengkal pangoningan kapupun pakon mulja minangka parenting lampa bejalaku mangkin kak dinto rancangan petan koma lancang cangkolang petan kaula peti tormator ia ajunan para rabu sateja. Moga tak tetakia rapak muda dada ngambu aki dada terta adigung atikuna sewu tetukan esan denga ayatasa bun embunan. Antat tareka se insyaallah peti kalampa bajalaku makin kak dinto sekapeng setong minangka kabitan. Sekapeng dua minangka pamosan tempeng. Sekapeng telok minangka tetebun. Sekaping empat minangka pamosan doa.
Sekaping lima minangka laut atau kentil. Antat lampas sekaping enam minangka materi sitong. Lampas sekaping petok minangka materi dua. Tersaki kalaban lampas sekaping belu minangka pekerempek. Tor lampas sekaping sanga minangka pungkasan tareka. Para rabu sepanom sesami-sami aling kicimat parjuka. Saya epon pengsalan bidang cai, saya tekas epon poka. Saya maksud epon ngering buka. Lampas saya kambing setong engke adinto kabitan. Saya peti kabiti kalaban pamosan suratul Fatihah. Kalaban pangarap malan mantar lampa bajalaku makin kadinto. Kalampa kalaban lancar tak mangki aral panpunap. على هدينا وعلى كل بنية صالحة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Lampas sekepeng dua minangka pamosan tempeng Indonesia Raya sarang tempeng hari jadi songanep. Hal kat dinto peti supaya sarang saliran simbolja Ibu Dela SPD Bekto Kaator. Desataja para Rabu SO-na ngatek epon.
Matur sakalangkong dak satejana ya tore longko. Para Rabu sesembahan sepo anom sesami-sami aling kici mat parjuga. Lampa sekapeng empat menangka tetebun otaba sambutan hal kadinto peti etubuaki sarang salana semulja guru betan kaula sataja Bapak Haji Abdul Arifin dak salana semulja kaula ngatore bakto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para bu sataja sesami mulja namen lorkong tambulabu ikengana sedang uda matur sakalangkong ajunan rabu makfungana setadak pada para rabu sataja sesai mulja kong langkong sepada ngireng diklat bersama tura mangken sablunipun badan kaula termator ngireng badan kaula sareng panjenengan sataja nyopria tak senpusen tak wambu tak cokbe menjugaki puji syukur dajanipun Allah Sema Agung seampun aparing macam-macam kanikmatan dak boten kawula sataja manabi pakon mitong tak sanggup rasana semitonga kong langkong nikmat sehat sang sempat kantos samangken boten kawula sareng para panjenengan sataja bisa kin pangking dengan kadinto dalam keadaan sehat walafiat tak mangkir alar panponapan amin. Salawat sareng salam cuken muka-muka tetap kaator de saliraipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sareng para sahabatipun tercuken de sana baraipun kenging sahabatipun kantos de akhir zaman amin. Para bu saya mulja dalam lampak adinto beton kaula syukur sekadima komunitas atau kelimpo abdi dalam sempat mabada diklat aremangken namung sabrunipun kento nyonya sapora kadinto bekto abek telat pacut malarat bekto kento se lersa istilahipun jangan bahasa molor nanging coba biasa molor yarpa sebab nyopra tetap bekto se kapal lo apa hasil puntana setong lampa kadinto cukan pumantong dak berena bekto sebeda bekto into parlo cak lebur mang bekto milana orang Inggris ngocam semboyan time is money waktu adalah uang cak lebur mangan bekto pana pole sempat sareng sehat sesama kia melarat sehat tak sempat percuma repot sibuk tak bisa pan-ponapan pada pole sempat tak sehat, saja tak bisa pon-ponapan. Ren sarenan saos pasarenan tak saya, cek nyaman tak sehat. Bila nama Nabi beton kaula sareng panjenengan sateja. Setong bekto apangki saya sareng sempat nyoprea bisa gunaki kangkui ka sampurnaan. Kangkui ala ku macam ibadah. Insyaallah are mangken kantor termasuk ibadah kadimba merte versa sangkolan. Versa sangkolana pada sesepuh Jerman Jimin. Sangkolan arofaki pan-ponapan bisa kantom kotu ipiara, perte. Nah, federal kaula sareng panjenengan saja minangka senior sekia penerus atau ahli waris dalam bahasa Indonesia, kanto wajib ngopeni bersama turun. Milana federal kaula sekor, hari mangken sempat nabada diklat canosa, yang kini ketika dinto jeng ampun bedana. Tinggal sepalo bisa ngisai kalaban diklat-diklat pengajaran atau ilmu-ilmu bersama turun. Moga-moga deki para panjenengan sateja kong langkong pada ngiring diklat saat mangken bisa metek ilmu epon. Deki bedi aturaki sarang semudje kento murid boten kaula Pak Awan sarang Pak Miswan.
muka-muka bisa medek ilmu ipun. Sebab ilmu Kak Dinto parlo. Cepon bahasa Indonesia, ilmu adalah harta yang kekal. Betul kan rasaki, dan kalau pensiun 2002, kamangken 40 tahun. Guru sabidak, betul kalau umur 40 tahun. Alhamdulillah, cek sepona pun, nanging bisa ngisee, tareka saat mangken, polana sempat sarang sehat beda. Sehat saat sempat betul kalau kedua Kak Dinto. Milana sanosa saporana, betul kalau tak padang ningale, betul kalau tak padang ningale salerana panjenengan saja, nanging insyaallah salerana panjenengan saja ampun ecap nangate. Ajaran ampun tonton, beni stroke, beni kolesterol, lantaran paninggalan kurang padang. Manis tonton kan tetap bentor kan panponapan. Kadinto balai kageli, saya umur betul kalau lagi sempat ngisee. Kenapa oleh si anom-anom kata panjenengan, bektona ki puas lancong, banyak kesempatan. Amilana, betul kalau juga ada saki, saat mangken, betul kalau kan pensiun 9 bulan pada nareme kata pos. Nanging saat mangken sampai umur belum terlalu, racik ke sebelebet bersama turut terus akili kanan. Karena itu bukti aja ilmu adalah harta yang kekal. Nah, makanya kalau namung kedua ilmu bersama turut. Tak lo mulu, tak thank you punten. Buni agama, buni apa, bersama terus yang buangi masyarakat. Ya peni, elateni, piara, pete, nah teti penghasilan. Kata semakin, pun apa? Kapan setong, betul kalau juga nyoson buku SMP SMA, Kak Dinto ajalan saja Timur. Sampai Bondo Wolso itu Bondo Mesen. Mandi Madura sampai ke SMP SMA Kamal Mesen. Itu penghasilan. Kalau nafsu sama turun, kaping 2, betul kalau juga nyoson buku-buku saya Kak Dinto buruan terbi, saya cover Kak Elwar Esamfet, Rosia Epon Kesehatan, amalan telok macam sunnah Rasul, rahasia kesehatan. Alhamdulillah pun beredar bukunya ajalan. Saya kengking betul kalau juga nyoson buku satu orang berburukan bucek, lencelan nuju swarga. Kak Dinto pun juga beredar. Kak Dinto lantaran pun apa? Lantaran sempat saring sehat pada pas kaping 2 kedua pun apa bisa kalau diamalkan ilmu arwah pun apa bisa amal lagi sebab telepon sebahasa Indonesia ilmu yang tidak diamalkan seperti pohon tidak berbuah tak ada penerusnya tak ada sinergi fungkan apa mana bisa tahu pas tua mate tamatlah riwayatnya. Saya ditajukan bersama Turo. Terus lagi. Ilmu pada bisa untuk yaman lagi. Ini kami setong nyokore. Kedua ilmu. Nomor 2 nyopra biasa yaman lagi. Sakatur laporan atau ngatur yang ngersa. Kainto nyopria ponapa sajan atreng. Sajan kumate. Dalam acer tol merah bersama Turo. Ki furun Kak Dinto pada festival bersama Tura. Bersama kalau saya mengikuti, saya norok hasil telepon, Kak Dinto festival carakan, Kak Dinto saya norok telok kalau situng sekolahan, nomor situng 2 telok, juara 1, 2, 3, Kak Dinto gurunan kaloran abdi film, nomor setong dari SMP setong. Kak Dinto gurunan ki ngodo, ki bujang, omodo lekor kan. Furukan luar dari Unisa. Alhamdulillah bisa bersaing sarang guru selain. Saya kalau nangis, tak bisa caca. Mudah. Kiacar ya campur. Bisa ngangkatnya mana sekolahan. Bisa juara situng. Juara 2 kan saya SMP telak, Bu Lilis. Alumni Kak Dinto juga. Nomor telak dari SMP Binar. Guru yang dijukan dari Pak Muhlis kan dari Kandengan. Bisa saja di Kak Dinto bukti. Milanya kalau cak sokora bisa memakai ilmu dari guru ke murid sampai ngangkatnya mana sekolahan sarang sama cemifon. Kalau kageli juga orang-orang kangku lain betul-betul mengikuti. Sahabat yang kibodoh lomba pidato sarang sama cuma Kak Dinto betul kasih oning lomba tambah tuan carakan. Kalau juga yang kali betul kalau mau kursus bersama Tura.
ngawiti tahun 2010 kantos mangken. 2003 ki mokak jompok. Omor mulut telok ki sanggup ngajari. Mokak kenan. Dalam 20 tahun kat dinto manabi kungkung jumlah ampun kalau langkong 100 orang. Alhamdulillah tak nyangka. Ilat ini kedua, ketiga, ketiga ilat ini 15 tahun ada wah bersama Surah kenging 100 orang. Milana insyaallah nengisu ngenep ibing are tak mang-mang bersama Surah. Polana kalawan khusus kat tahun punya. Jadi di 100 orang kat dinto tersebar evan sawonapan sekolahan ngawiti SD kantor SMA atau juga MA semuanya STM di aktif dalam kada telefon guru nasi ngajar juga dari MI kantor MA termasuk senawiana pun apa negeri swasta itu di aktif dalam telepon kita syukur bisa nyokopi kawalan sekolahan kagui guru bersama Madura soal telepon pala kageli kursus bersama Madura kadinto Fasan kaula nyabut nangi TikTok. Alhamdulillah usia belum telok kenal ke TikTok. Uni kenangan na. Tapi fasan kaula sepo keng angen-angen pangan terang ngoda kenan. Tak bisa lah kau gimore. Si bisa bantu fasan kaula. Si muka TikTok, si nyari akun. Akun na pola kageli. Mai pola bodoh si Nor Ana nangi TikTok. Akun na esamfut fakurun abdi film. Fakurun perguruan. InsyaAllah pun kodang langkong 10 orang seongke kan intro aku sosialnya. Selaju kita rencanakan untuk ilacaa sebodoh-bodoh foto atau video ibu khusus yang kekejukan. Kan intro bilang ke pun apa cara keangkui mengenal bersama Surah sebab orang kadang posang acara bersama Surah sehingga acara kesapa bersama Surah. Ataupun mana dia oning TikTok pada langsung. Milai pun apa jenengan satu saja serabu, satu mungkin kong langkong. Kalau satu rabu juga barangnya oning tak langkong. Mana dia pada saya minat nambah nafas sama sudah ia tore lagi kajampo. Kepunan nomor 40 sangat. InsyaAllah bisa evento. Para bu satu saja saya mulja. Pesan kaulah satu mungkin juga Salena Termata TV juga kefufuan minangka bertugas atau kefufuan kewajiban muka diklat ada mungkin. Bisa pun kantor bodoh di kantor pendidikan dinas pendidikan. Nangin telepon bodoh alangan tak sempat tahu. Jadi kalau arangkep muka diklat ada mungkin. Kalau pun mau Bismillahirrahmanirrahim. Are mangken are Ahad tanggal 16 Oktober pukul berapa? Pukul 12 hitung diklat bersama Surah resmi ampun ibuka. Matur sakalengkong para bu saja saya mulja serbodo ojen panemor mak bisa pergi boleh. Serpada kita ceng omor, mak bisa bangki boleh. Sekolah nampak motor, mulai kangkong esmora. Kesalahan saya saja pak motor, tak langkong nyona sapora. Sekat dinto, sekat motor. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur sakalangkong. Para rabu sesembahan sepaanum sesami-sami alengki cimet parjuga. Antat tareka sekapeng lema minangka pamosan 2. Halkat dinto peten kola ngatore dek salin simbolja Kiai Marguso SPD. Bekto Kaator. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultan. Allahumma sholli sholatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha min jami'il hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at
وترفعنا بها عندك وتبلغنا مثل الغاية من جميع الخيرات في الحياة وبعد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اجعل تجمعنا وتفرقنا تفرقا مباركا معصوما. اللهم رحمتك تقلنا وأصلح لنا لا إله إلا أنت. اللهم يسر ولا تعسر وبشر ولا تنفر إنك على كل شيء قدير. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله. سبحان ربك رب العزة والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Matur sakalangkong. Para Rabu sesembahan sepaanum sesami-sami alingki cemat perjuga sebelumnya da lampa poketan atau acara inti lampa sekaping 6 engke adinto bakto istirahat atau laut sakejak. Jatore teur pasayaki kadinto. Terator sejapon pengsalan nyak konyak gunung samo temona atau nyak konyak kota. Saya sakoni keng pabuletra kadito. Jatore pasayaki.
Biasa sareng materi sekaping setong angki kat dinto puisi kona sehal kat dinto peti bulang sareng saliran sembolja Bapak Wawan Suryanto SPD dak saliran sembolja kaulang atau rebekto. Matur Salangkong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Karengke sareng sadayapun kahormatan malarmuga ka atura dek salerpun simulja guru beten kaula engki kadinto Bapak Haji Abdir Arifin sebutin kaula mulja aki salamipun simulja engki kadinto Bapak Edi sebutin kaula amulja aki sateja cakanca komunitas abdi telem torjukeun sateja panitia sebutin kaula amulja aki sateja Bapak Tor Ebu beserta diklat bersama Madura sesami parjuga. Kabiten ator ngereng areng sareng sami ngatur kipuji sokor deka hadirat Allah Subhanahu wa taala sekak dima esaat aremangken beten kaula sareng ajunan sateja kapareng nikmat sehat nikmat sempat sangkena bisa hadir alengki dalam papangkin kak dinto diklat bersama Madura aula SMA 2 Sumenep Tantona dalam keadaan sehat walafiat. Sholabator salam semoga tetap bayator akidah junjungan epon Nabi si Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para Rabu sesami alengki cimut para juga tartib jatmika badan kola nyoon sapora badan kaula nikah badan yang iada beni penal torpenter estona namong badan kaula kapupun pakun mulja dari salarpun si mulja engki kak dintau guru badan kaula Bapak Haji Abdir Arifin sesastona badan kaula juga dengkal pangauningan utamaipun dak senior badan kaula Bapak Marguso nyon sapora torjukeun Ketua Beten Kaula Bapak Bahris nyon sapora Bapak Bahris dan kaula nika budaya kanton yang ada beni penter Pak Bahris nika Pak Aki Ketua Beten Kaula Ketua rombongan Guru Master bersama Madura nika Bapak Bahris nika Ketua Guru Master nih angkatan otabo ondagan telok nika kancaten kaula torjugan nyon sapora dek sateja Bapak Tor Ebu setantona ampon penal edelem bersama Madura dadi sakalen aki pan saponapan sebodi ejar baaki boten kaula aropa aki elmo torjugan kanggui sami-sami napa kicapan ocak malajo epon sharing dadi ten kaula nika buni penal Bapak Ibu. Sesatar sepon boten kaula juga ngaturake matur sakalangkong dak sateja kru kami ramin saya ampun esat aremangken juga cek lagu nanika ampun siap sanat ampun nyuting ajunan sateja live streaming jaipon. Dadi nika panjenengan nika bisa ngolati dekik salastarena mangken ampun bisa yolati dengan live streaming. Dadi Kak Dinto. Bapak Tor Ebu sablunipun boten kaula ajar bagi setong pul ompul engki Kak Dinto puisi ngereng ajunan sateja sopaja baja lagu Kak Dinto seger boten kaula tero ngajaga ajunan sateja ka angkui ocak melajuna atau bocok keren Kak Dinto nabaki es breaking Kak Dinto ngereng ajunan sateja ka angkui ngatek keluh es breaking keluh nika nggih saporana Bapak dadi ten kaula andi seteng permainan ki ocak Madura niki en mainan dadi manabi ngak nikah
buka tutup, buka tutup. Oh nggih. Coba gelu, buka tutup, buka tutup. Cek pinter rawan jenengan nih. Nggih, ya ceri nika. Dadi ten kala oleh ilmu nika dari cakan cajukan, bektono pembelajaran mendalam. Nggih. Cuma bahasa Indonesia, mungkin iya buka versi bahasa Madura. Cek nika bahasa Madura mungkin. Buka tutup, buka tutup. Mana bi tepuk tangan nika ocak Madura apa? Aku pak ler. Ki buka tutup, buka tutup. Aku pak hoi hoi. Jadi buka tutup, buka tutup. Aku pak hoi hoi. Kulung kulung, kulung. Terus joget, hei hei. Nah, bisa ki? Tinggal kabition lawan gelo. Situng 2 telok. Buka tutup, buka tutup. Hei hei, buka tutup, buka tutup. Aku pak kulung kulung, kulung kulung. Goyang goyang. Mak sobung goyang nggak bapak ibu? Nika kurang anu. Tahu aja rumah gera. Situng 2 telok. Buka tutup, buka tutup. Aku pak hei hei, buka tutup, buka tutup. Aku pak hei hei, kulung kulung, kulung kulung. Goyang goyang, asik, kulung kulung.
Pak Aki anggitan genduk bab rasa kataresnaan sekasian kasenengan norok de pantuman otabe ger-oger se bede. Polepon bede sing ngene maksud demat nikah apa? Bede sing ngene maksud pantun nikah? Dadi pantun nikah anggitan puisi Madura Sokla. Asli setantona esena agenduk bab rasa kataresnaan kasihan kasenengan norok dek pantuman otabe ger-oger sebede kanisa. Oke, nikah pantun Bapak Ibu. Sebelum buatan golan rasaki bede ajunan satu aja saya ampun ngauningi kira-kira pantun nikah bede sana apa macem? Bede dua, napa Bu? Bu Tati. Nikah sinuratin gaule juga nikah nyon sapora Bu Tati. Engki? Kita oning Bu Tati. Ngereng bagus engki. Ngereng bade pamangki boleh. Bade pampa napaan? Pantun agama, kasihan, pelekiran, beburukan. Engki bade pamangki lain? Bade pamangki lain Bapak Ibu? Sabu. Oke, nikah. Sabuluna ten kaula deki jelasake se ampun ecer bagi sareng kancabutan kaula ki buru nika rat syaratnya pantun ki. Rat syaratnya pantun saya Bu Tati ki buru nika masuk rat syarat Bu Tati ki. Saya kapeng setong guru suara ota berima AB AB. Saya kapeng 2 engki Kak Dinto setong komplit ota bebait bade 4 pada otabe 4 baris. Baris sekapeng setong tor 2 nika esampet bibiten otabe samperan. Otabe ocak melaju pon sampiran. Dalam bahasa Indonesia lagi. Baris 1 dan 2 disebut sampiran, japon. Baris kapeng telok tor 4 nika esampet ese. Japon ojak melajuna baris 3 dan 4 disebut isi. Nih Kakak Dinto. Satra sepon. Engki. Masuk dulu ngingken kelu tinggal ki. Lonceng bok tahu. Engki Bu Tati ngatar sak langkong. Satra sepon. Nah, nika macema pantun menurut kesusastraan sekapeng setong bade pantun apa apok tompok gini. Pantun agama leras tebon pasti aku tak kenal kapan jenengan nyasmana. Muhammad Haris kalian natin gaule tak tanya dulu. Muhammad Haris niki leras pantun agama sekapeng 2 nika pantun beburukan sekapeng telok bade pantun kataresnaan sekapeng 4 bade pantun loco sekapeng 5 bade pantun seeyang kui naleka semo. Biasanya nih kayak gunaki para pakna pamasraan pisan laki kabini otabe dadi napa ki parenteng lampa akatia Ustadz Firman siki buru nikah cek pinallah kasa mapan nih. Jadi nikah bisa gunaki pantun saya engkui naleka semo. Saya satra saya pun engki. Nikah contoh pantun agama. Pantun agama mele palapa kapar sanga mele lontong kapak ningrat jek lupa ka sombojenga male ontong akhirat. Nika masuk ke pantun agama. Nika saya pantun agama Bapak Ibu leres ki bodesan apa bodis Kak Disa setong 2 telok 4 engki bode 4. Jadi bersaja AB iki. Ki AA ki leres masuk Pak Bu Tati gerika. Engki sesa tersepon contohnya Pak Harwi.
Ki. ABAB beni AAA gini ka. Nengrat gini ka. Nengrat akhirat. Nggih. Oke, bersaja ABAB. Nah, nikah. Pantun beburukan. Bade saya bisa pantutan kaula kula teroninga. Benih-benih pantun kaula saya bisa pantun. Ngereng. Bade saya Kalau kalau Pak menabi beburukan tak ngoning kalau. Sarkajena punggana. Nyala ke kasabana. Seraja pangapruna. Dek kapela tatang kena. tepuk tangan. Lur, komentar saya langkong. Asmana apa sih Pak? Zen dari Eng Bojo. Tepuk tangan. Eng Bojo nih kah. Jadi Kak Dinto saya emang sarang Pak Zen pantun beburukan. Gila ras. Saya Kak Dinto Pak. Terus saya tersa Pak Arwi. Ah nikah pantun kata resnaan. Ngereng. Walaupun beda saya sombong suara emas ya pon nih. Ngereng saya bisa. Estona bisa satu aja. Bu Ebu, samakan Bu Ebu ke lu. Bu Ebu. Ngereng pada contoh kasa ampun. Ngereng Bu Ebu. Ngereng Bu. Setong 2 telok 4 atak kaceng palesteran mun tak endek tuli ngucak mak tak lanceng pemikiran. Motor saya kelengkong sarang Ibu Pasera. Warnina dari kamu Bu. Gili. Tepuk tangan dari Gili nih Kak. Alah, jorgi Bu. Dari Gili. Ah ini Kak setong 2 telok 4. Ini Kak agak hitong bitong kan Gi. Setong 2 telok 4. Namung budartena nih Kak. Setong 2 telok 4 atak kacang palesteran. Jadi ini kan mana bi cuma saya bernamira ki sobung bebe nah sobung esena sobung sengoningan nah. Nah, kenika kacang napa nih kenika. Oke. Paci nih Kak, kaci. Kalau pacu sengaja sa keluarga ada nyampe ngimi bodoh sepale vento. Kenyataan kan bodoh sepale vento kacang. Kakek itu undaunan mana bitimin efekti kasih papira rokok. Bodoh nipa bodoh kacang. Papira rokok, kontena papir. Tapi dari alam daun. Hah? Bani kalau put kasa. Kalau put Pak Jokowi. Undang-undang saya pada apa perbandingan dengan saya keempat kasih palem mana kasih funyok tahu palem kasih kacang bisa kayak atak dimen kan atak kan dari alam tak ada seng tak ada genteng alam saya bodoh undang-undang kasih taribung kasih dunanyor okay? Bisa adremian bisa lalang dari alam saja dimen tak ada genteng tak ada seng ki foto aku naki kento mana bisa mungkin pada kalau tadi saya matora pola nampun kemajuan soalnya penangken penapa boleh ke dia rokok di kacang mungkin rokok saya nyaman nyolet mana mungkin orang soki saja dia kan miskin jadi usaha beti saya kerinta orang kongepon nyono sapora Matar saya langgang baci cerna ampun Ki. Alhamdulillah ilmu nih Kak. Ilmu ngil tak ketemu. Engki saya tersepon ngereng. Kenika pantun kata resnaan. Saya tersepon engki Kak Dinto pantun loco. Nih Kak kalau teroning ngasih loco-loco nih Kak Mas Ira. Tore ebu las tare bagian barak ngereng. Bagian barak nih Kak. Tore pembelajaran tak kau monoton mangkin nang tenang. Engki ngereng. Aduh nak. Ngereng Bu. Nyoba punten tak kiri Bu. Ini sebetulnya saya ingin belajar bahasa Madura. Ki, mana bisalah saporaki. Pereng betok ya. Ku berema.
Kan lucu ongkun. Pereng ya? Pereng bet. Hah? Oh, pereng betok gu teguen. Tepak? Kesek kerep Roma bengsal. Oreng ngantok gu ongguen. Gu ongguen. Saya harap coma bental asik. Tepuk tangan. Pak Seras mana Bu? Nah? Widadari Talango. Tepuk tangan. Ni kabuk sangsara yang coba cet. Pangapura cile coba ni kabuk sangsara. Kuan bener Bu. Pangki pereng batok. Pereng batok. Gu nih mak sangsara gelak Bu coba Bu. Tak pon apa Bu arti pon panjenengan neka aleng kikak dinto ampun sampurna ka angkui ngauningi bahasa Madura. Coba nika. Coba Kak Dima Bu. Jombang tepuk tangan. Luar biasa. Jadi nika salah setong kangki merte bahasa Madura Ibu. Nggih. Matur sakalangkung. Sesat resepon Bapak. Nika aropaki pantun naleka semo. Biasanya pon nika pon pernah tampil neng semo agak Pak Marguso mungkin. Nika Pak Bahris nika pun biasa tampil neng semo. Walaupun pada saya bisa berkelihatan kaula kangkui mawas Kak Disa. Atau maca pantun nalika semo. Pasera gini kah? Mana bi bade peserta tinggal bagi ka peserta gelugi. Panitia laguna bayi. Mana bi pun sobung boleh deki peserta. Bagi ka panitia serang gola. Maksudnya mulai sami oleh ilmu nih kah? Ngereng. Pasera. Oh alhamdulillah ngereng nih kah? Cek. Kenal lagi nyama buatan kaula Fendi Coffee. Coffee, bukan COVID ya, coffee. Nyawan etik angkui macam antun kalau. Baja peduk kapapian, kacengkong lebat kepora. Sekurang sontuk dak pangkalian, tak langkong nyona sapora. Matar sakalangkong. Matur sakalangkong Paseras mana? Sebutin apa Pasera? Kopi. Oke. Jadi Kak Dinto nggih pantun nalika semo. Baja beduk kapabian kacengkong lebat kepora. Sekorang sontuk dek pangkilian tak langkong nyon sapora. Nah, mana bi dari ten kaula biasa pun saya ten kaula ngalen ilmu dari Pak Japtir. Kasakolaan numpak motor melekangkong kasarongki. Kasalaan tor kalapoten Pak Mator tak langkong sapora aki. Jadi kalau nikah oleh ilmu juga dari guru beten kaula. Jadi nikah semo ki. Saya sepon Pak Arwi. Nikah puisi kona saya ampon beten kaula juga pada ajar bagi siir. Siir nikah Bu Tati ki guru suarana Terus setong kuplet bait beda 4 baris. Baris kapeng setong kantos 4 aropa aki esepon sateja. Siir tak cokop setong kuplet nanging beda pan saponapan kuplet. Saudara sepon. Contoh siir. Beda saya beri apa bisa paling contoh. Ngereng. Oh nikah. Siap biar gini kah. Anu nah. Cek nikah pada ajar Pak. Ngereng Cir, Pasera. Nikah. Oh. Bedesen aku tanangah, bedesen ngosap kolekna, bedesen aku serana, bedesen aku sokona. Gitu tangan. Cek beneran nikah siir. Kan nikah salah setong contoh siir gi. Contoh siir. Nah, dari Pak Pasiremon Pak. Golong. Pak Pasiremon Pak. Pak pinter. Contoh siir. Sesatar sepon. Nikah. Nikah. Contoh puisi modern nikah beten kaula tak buat diajar bagi. Setiap kaula fokus ke setong contoh pantun terus Pak.
Next Pak. Nika Bapak Ibu, sabelunipun boten kaula badhe nampi lagi YouTube pangarep dari boten kaula ajunan sateja deki salastarena kagiatan Kak Dinto. Kaula nyana tolong panjenengan abadi pantun. Kan gelek pon bodho empak jaman ki. Pantun agama. Napaan kesak kon ejar bagi bodho empak tititen kaula nyana tolong ajunan deki salastarena nika. Bade tugas kaangkuy abadi pantun nanging pantun Kak Disa benih pantun si ampon lumrah se pon bade nang masyarakat hasil karyana panjenengan sateja. Ki tinggal cer ajar deki. Titi ajar. Terus saya kaping 2 pangarep boten kaula ajunan sateja juga deki salastarena kagiatan Kak Dinto. Nika deki bade benih PR nih. Jadi salah serena acara Kak Dinto ajunan sateja ten kaula nyana tolong duken abadi pantun tantona sareng panitia abadi esya bagi link nanging tak buan apa asmana panjenengan saya misal karyana Pak Marguso misal tetep jadi kasa Pak Baris misal Butati misal karyana Butati. Jadi Kak Dinto Bapak Torebu ngereng sami-sami olati nyara ajar nyerat pantun. Cara nyerat katina apa? Ngereng biar saaki tor olati YouTube seperti style sarang Pak Haryanto. Biasa sponsor gini. Oke. Promo iki. Nika. Di suara nanti. Nika deki Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kapitan apa kabar para pemirsa channel Abdi Dalam Sangenep? Abdina Nuril Halimati Filjana kelas 12 bahasa 2 Penotre SMA Negeri 2 Sangenep. Saya salaki tak ngerep buja acem, tak tahu lebat ebebena beringin. Saat samangken kenging pakon kukuan melje menangka parenteng lampa. Pramela moga tak berdira pak muda, dada ngampuaki dada, saya butuhkan esan dengar ia tas sabun embunan. Saat samangken ampon rabu, salera epon semolja Rama Haryanto. Tapi pon apa kabar Rama? Alhamdulillah berkat panduan abakna, juga berkat sateja para pemirsa channel Abdi Dalam Sangenep. Kasokan ajar bagi pon apa? Epa pangkian samangken Rama? Beten kaula saat samangken badhe ngaturake jejer been ngengengi caraipun nyerat pantun Madura. Oh, engki nyereng ke atur Rama. Ajar bagi ngengengi caraipun nyerat pantun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kadi ponapa kabar para pamirsa, tanto selagi kaparing berkat omor tak engki saengke beten kala sareng para ajunan selagi gete gumate keangkui merte basa Madura nyopre tetep cekak iate. Akadi si ampun kaator beten kala papanggian saat samangken badhe ngaturake jejer been ngengengi caraipun nyerat pantun. Pantun Kak Dinto, saya maksud enggi Kak Dinto pantun Madura. Nanging sabelunipun ngiring beten kula sareng para pamirsa. Sami-sami ngageli otabaipun ngaimoti pun apa saya maksud kalaben pantun. Manabi RTE pantun Kak Dinto arupaake salah setong dari sastra Madura seta masuk puisi kona. Saya biasaipun kadadian dari 4 baris dalam sapatan degan juga guru laguna ABAB otabaipun bada juga CAAA. Pantun Kak Dinto
kantos saat samangken selagi banyak gunakake nang lalampan akadi semo, akadi pamasrahan pangantan, orang abu debu otabaipun apidato, juga orang dadi parenteng lampa, juga pantun Kak Dinto banyak pada Pak dari lesan ke lesan ngabiti zaman lambek kantos samangken setantoipun pantun Kak Dinto banyak agenduk beburukan becek se patot terpar juga lampaaki mungku beten kaula sareng para panjenengan dalam kaudien resa are. Nah, dining caraipun nyerat pantun enggi Kak Dinto sekaping setong tanto kodu ngageli otabaipun kodu oning dek ger oger Kak Dinto bisa ekoca atoran bisa juga ekoca syarat-syarat dalam pantun. Nah, ponapa syarat-syarat otaba ger oger dalam pantun sekaping setong Kak Dinto bede dalam sapate endegan bede 4 pate otabaipun manabi terbagi lain ojak Kak Dinto dalam sabait bede 4 baris. Nah Kak Dinto pantun. Sekaping 2 guru laguna Kak Dinto ABAB otabaipun bede juga se AAAA. Nah ponapa guru lagu Kak Dinto monyena vokal saking bingkeng se bede dalam saben pate otaba saben baris pantun. Nah, otabaipun manapi bahasa Indonesia Kak Dinto sampet saja otabaipun rima. Kak Dinto. Sekaping telo ger-oger dalam pantun Kak Dinto pate setong sareng pate 2 Kak Dinto aropaaki bibiten. Dining pate telok sareng 4 Kak Dinto aropaaki ese. Kak Dinto ger-oger pantun. Manabi ampun ngageli otaba oneng ndak ger-oger pantun. Sekaping 2 caraipun nyerat pantun Kak Dinto kodu nantoaki tema. Sebab pantun Madura Kak Dinto macem-macem. Bede si aropa pantun beburukan, bede pantun pendidikan, bede pantun agama, bede pantun sekasian, otaba taresna, bede juga pantun loco. Milaipun kodu nantoaki tema langkung dimin. Saterusipun sikaping telok caraipun nyerat pantun enggi Kak Dinto nyerat ese langkung dimin. Nah, dining ese Kak Dinto bede pate telok sareng 4. Baris telok sareng 4. Apun-apa mak kodu nyerat ese? Nah, Kak Dinto marga ampun oning kan tema napa-napa dadi deki kare nastar esena saterusipun buru abadi otaba nyerat bibitena. Umpamaipun Kak Dinto bade contoh esena pantun. Tatangga andi jek kabejii tanto kening kampungi abe. Nah, tatangga andi jek kabejii guru laguna i otabe sajak Kak Dinto sepade telok i tanto kening kampungi abe. Nah, sisa Kak Dinto manabi ampun bade esena tanto saterusipun pas nyerat otaba abadi bibitenipun. Nah, bibitenipun pada setong sareng 2, pada setong Kak Dinto tanto guru laguna kotu i amarga ese pada kaping telok Kak Dinto i. Jadi pada 2 Kak Dinto kotu amonye be margana ponapa pada 4 neng ese Kak Dinto guru laguna be. Nah, umpama bisa parengi bibiten sakak Dinto. Sacandi beni sabiki sekoning mak beni tebe. Nah, Kak Dinto kan akor esena tatangga andi cek kabejii tanto kening kampungi abe. Nah, Kak Dinto kan aropaki pantun beburukan otabe pantun nasihat. Caipun bahasa Indonesia Kak Dinto ampun banyak kadang nang mager sare orang beda keduan penyakit pun apa Kak Dinto penyakit irian jaya tatangga kelar lemele kelar bengobengi sepeda motor anyar eka begeli tatangga kelar bedi compok si raja Kak Dinto eka bejii
tatangke kelar ngobengi otabe lem motor Kak Dinto eka beci Mas Dena kan tak sakak Dinto. Nah Kak Dinto aropaki pantun beburugan. Saterusipun caraipun ngangkit pantun engki Kak Dinto separlo eka emoti dalam abadi pantun Kak Dinto guru bilangan nepon banyakna kecap saben-saben pate utawa saben baris Kak Dinto paling sakone belu paling banyak sapolo. Nah apa-apa mak ebetese sakak Dinto nyopre manabi ilagu agi utawa ike jungagi pantun kasebut Kak Dinto tak kindul. Nah, margana kan banyak pantun Kak Dinto ebedi kejung utawa pun lagu. Nah Kak Dinto tujuanipun saestoipun dalam nyerat pantun Kak Dinto manabi bisa tak namung bingkeng guru lagu nase monyena sami nanging tengah Kak Dinto manabi trole bura potu bada se abek sami monyena umpama bada pantun sakak Dinto pamulena ebeng tabeng lingku kerap are salasa lemak bektona cek patobeng akhirat mata eseksa. Nah Kak Dinto pamulena lemak bektona kan beda se sami Kak Dinto ya tengah. Terus beda juga pada telok sarang empat ningku kerap akhirat. Kak Dinto kan abek dek pada monyena. Nah Kak Dinto nyopre malebur de ponapa de esena pantun se esrat otabaipun se etoles. Nah Kak Dinto pantun agama. Kata roman melekain are sabto mak lebet daja cek meselman de orang lain monki esto tika kabula. Nah Kak Dinto pantun sikasian otabe taresna. Sakak Dinto para pamirsa cecerbeun ngingingi caraipun nyerat pantun Madura malar moga mikunani mungku beten kula sareng para ajunan kong langkong nak foto Madura sesalaki anom malar moga salaki esto salaki gumecer tor kalelo kaangkui merte besa tor gabu. Matur sakala langkong, tepuk tangan dulu Bapak Ibu. Ki Kak Dinto video sampun setel sen kaula kaleresan nikah engki jet beresi itinaten kaula nikah Pak Harwianto kenika aropa aki YouTube abdi dalem nikah promosi juga. Cek kantos kaleb kaangkui like subscribe. Okay. Kenika contoh-contoh carapun ajunan satu aja kaangkui nyerat pantun. Ngereng Bapak Ibu sablunipun boten kula badhe ngrasaki kaangkui abadi pantun. Jadi salah satu nikah panjenengan nikah abadi pantun kaangkui bede bekel atau bekampa nyana tolong deki kangkui apantun nang adek kan toh. Kita pun apa? Nyaman sami ajar kan toh. Sih ini kepada nak guru ben murid nih. Jadi manabi deki pon lastare langsung tampil ngade. Engki nyana betanya ngereng. Engki kalampok ben gula lagi, kalau pok nama engki, kalau pok ben gula na engki, oh nih Kak diajarin guru. Alhamdulillah pesan kula tak parjo menyampengi keangkui apareng jawaban dari seatanya pesan kula bisa bentuk. Kak Disa saya sampai papareken. Papa Kak Dinto pantun Sabaid Duferis. Cepon bahasa Indonesia pantun kilat. Contohnya pon gendang gendut tali kecapi kenyang perut senanglah hati. Weda kenangan nah. Kento papareken saya Sabaid pantun Sabaid Duferis cokop kilat. Karena bahasa Indonesia saya sampai pantun kilat. Biasa nampak dua cokop kilat. Banyak boleh lambena pangkor nyang koranyangan orang depor nyang kenyangan sareng salena sakalangkong engki matur sakalangkong ampun jerna iki
Ngereng manabi samangken detin gaula bodi muka petanya sebelumnya pun ajunan kangkui abadi pantun. Ngereng manabi bode petanya. Oke. Ngereng manabi bode petanya sebelum ajunan satu aja paringan abokto sana apa menit kira-kira. Oke. Oh bode petanya. Oke ngereng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nuris dari Sekolah SD Adikir. Yang saya tanyakan, pantun itu Pak ada 5. Ada pantun agama, pantun apa lagi itu? Beburukan, sekasian, terus locoh, terus pantun sekucaki, dalam semo. Yang saya mau tanyakan, selain itu apakah ada pantun yang berkaitan dengan palegeren, Pak? Ya, palegeren. Atau seekocaki dengan cara esemonagi sekak dinto. Suatu contoh pantun Kak Dinto kocaki kalaban esemonagi. Kacebeh numpak aprau. Perauna numpak sepet, muak sepet seperti itu. Ya, kacebeh numpak perahu, perauna muak sepet. Partajem mun saya tak tahu, keng mun saya tahu akepek seperti itu. Nah itu kan saya termasuk pantun yang dikategorikan ocak sesemonaki. Apakah ada pantun yang terkait ocak palegeren seperti itu, Pak? Mungkin itu yang saya tanyakan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, matur sakalangkong atas pertanyaan pun. Manabi palekiran Kak Dinto arobaki pantun keje Kak Disa palekiran loco. Jadi kenikah ki. Walaupun beda tambahan dari kurbetan gula. Alhamdulillah juga beten kalau bisa bento dek kesehatannya nyepria sempurna dalam bagian Kak Dinto. Insya Allah masuk pantun palekiran ketika Dinto. Kalau rasa gedang biki gedang empuk not penoten. Malah rata yang tadi kiki akan serbuk model modern. Tak ada kiki na, saya panggil akal mod. Kak Dinto insya Allah tak sekalian kau. Engki matur sakalangkong nika manabi ika polong guru tenggol nih cek saya naga disa cerna ki cerna ngereng manabi boda betanya setengah ki nasaran ini kata abodi buat didik panjenengan nih. Ngereng manabi sobung betanya parengan bakto sengten gaula kaangkui abodi pantun ampon ki ngereng ajunan satu aja Bapak Ibu kaangkui abodi pantun ebrena bakto sengten kaula korang langkong 10 menit cukup ki? Cukup. Tapi jauh nyontoh Bapak Ibu karyana panjenengan tibi pas numpak becak kasar kaju deh gimana. Pala-pala apa genika numpak becak kasar kaju ya lecak laju. Ngereng paling bakto 10 menit. Ngarang tibi cok nyontoh Pak. Oke, Bu Tati, kenapa Bu Tati? Boh, langsung Bu, abadi ke lu Bu, main cepet tuh kilat Bu. Oh beda Bon. Aku. Ngereng, Bu Tati. Halo. Tes nyeletak meninggal Pak. Nikah untuk teman-teman saya posang acara bahasa Madura langsung pantun ki. Mon ajamu kata Jemara ngakan gudir kata lem. Mon acara bahasa Madura kapak Haji Abdir abdi telem. Mak cek pinter Bu Tati ini. Kenika karyana panjenengan Bu Tati.
Kalau buk curiga kamben nih. Mak langsung tujuan nak Pak Jabdir. Kasau sobung kagak oleh Bu Tati. Gini Kak boleh berat Bu Tati. Ki apa di Pak Edi Pak Edi ki. Gini kada ki Bu gua ki Bu Tati. Ngereng jalan nah Kang Abadi nih Bu Tati kilat cit nih Kak. Mak sepe tegang nih. Ujian nasional. NBK. Tinggal tore. On lawan. Oke. Ada Bu Tati kau yakin kalau nih Bu Tati. Mulai viral kalau nih. Ajunan saat aja bisa gunaki agama. Engki, ampun lah saregi. Ngereng kan bu? Saya coba nih kaki. Saya coba bentar nih kawan. Ngereng bu, tinggal bu. Mek ke udah metung aja. Mate mek itu. Nase cekung cukok cekalan. Cenge temon capi dueen. Lebur ongku orang apekalan. Kaberek katemor kadueen. Cek saya agak dintu. Urusan begalan. Masih pun Cile Madura pun Bu. Oke. Mun saya gelek kan medok Jawa iki. Sama kenten pun. Malar. Engki saya gak dinto urusan begalan. Saya Bu Tati urusan Pak Jabdir gelek ngalam Pak Jabdir. Pastaran ini kakak ulah. Ki. Oh ngereng beda boleh Pak. Kini Pak alhamdulillah. Dari Mekasen tak nyaman mon acu kok pereng senyaman mon acu kok embi tak oleh mon asapok lah kena oreng se oleh asapok lah kena tibi pantun beburukan gitu. Melemat tu abareng sapopo, melebeta bendaun sere. Kotu abek tede orang sepo, mak tak kasta budiare. Saparua andik sape, lemah-lemah turun kacora. Saparua andik lake, sela genteng audeng merah. Ngarek rebo katam beru, cek perak ke semiara sape. Du saparu ase ablangkon biru palerek ke macal tong ka ate
Bade odeng esomber, mele rancak na kaju esarongki. Dadi orang palebur male odikna epasoki. Sabara bacaan kaula. Yang kedua. Karang nangka, karang dua. Karang tengah, karang sokon. Saya tengka tor malam bak. Nyopre bunga kantos rokon. Beda setong aki. Pamungkas. Kajadung mele genteng, mele coklat itali paten, tak tedung sama lembenteng antos diklat iba jamangken. Jugan Yaneti. Orang laki mele somangka, kakepora neguk tale. Banyak orang sesalah sangka tore sapora paraja ate. Bajelaku ngombik jagung, are nembara angin ngomber. Mana bibada orang adigang adigung, abak kotu teti orang sabar. Saya pongkasan nika kangkui kancatan kaula. Saya asmaipun Lora Afan. Aneka sestona pantun saya kita lestari. Saking kunterongku. Noles syair ngangkui papan beda sabu ban bikina kaula nyeona deka afan mon beda lako tore kaula acek jugan. Cakap dento. Oke. Halo tes. Untuk Pak Edi. Pak Edi itu bos, Pak Bos. Ngalak temon acar padi, ater kleter masakna etina, mon acara bede Pak Edi tak kobeter masalah dana. Ya. Aben tua Pak Edi. Kakiai mangkade ngaji oleh tau lanjeng pendekna. Manabi tak saya cek caliaki sakak dinto kabedekna. Tes. Numpak becak ke Asta Tengki, nyorot. Tak kelar bola Pak si nyodoko. Numpak becak ke Asta Tengki pamolena muak beto, ngereng pasepak persa aki Kak Fendi oleh Aguna diklat Kak Dinto. Terus sakala. Cek, nyoba aki ya sakoni. Saparua andi tarnya lengeleng lebek buana. Sapatika si andi anak make celeng sedek robana. Anda ini. Kapakampun melesokon
Kembang malate tada orong aja pun. Mon ata tanggeun ni kata rokon, mon mati tada sing ngosong. Nambah nasi ibu roh, termasuk juga bagian dari petanya, contoh manabi kaki antara ngaji, Quran nang juz amma, male tau lanjeng pandekna. Seta saya cek kakeli cek kasedih, pangaran nama sampurna, ampun sakak dinto kabedeuna. Nah, itu telok beris. Nah, tadi panyaon cerbaki dek guru beton gaul Abdir pernah pakai nging sebab perkembangan pun ampun sami juga kageli manabi beda kati tarik kalampat sama macam dinto beda pantun si ampun kai aki kantos sajaknya kantos ABB misalnya pun kantos telok samperan telok juga esek telok nyon pamaki matur selangkong. Ibate sareng Bapak Haris ini. Ngereng Pak Haris. Alhamdulillah. Abeli keaturan seleras. Pantun itu termasuk puisi terikat. Karangan terikat. Terikat maksudnya tapengkot. Bila pengkot bodoh tale. Nah tale kan itu araf lagi aturan-aturan. Jadi menabi bodoh aturan pantun kan itu setong bait Pak Peris. Insya Allah tak yang tambah boleh. Menabi yang kuyen ni semo. Menabi luar kita pun apa nang yang cepat biasa. Sauna saya luar kan tahu aku nak perang salah. Pakun seleras. Saya kadinter, saya kadinter, kang langkang pun jono sapora. Atau langkong. Oke, matur sakang cernak Pak Baris angki. Artai pun tetap apan tu mande aturan-aturan seampun cerbagi. Angki, matur sakang langkong. Tepuk tangan untuk ajunan satu aja luar biasa Kak Dinto. Nika acara sakelas ampun bisa bodi pantun satu aja. Bodi saya tak telok ampun, bodi saya pampak, bodi saya keduaan, bodi saya tak nyoba sekali angki. Bodi saya tak nyoba sekali ini kak lebih tanya. Napa beda ampun keng todus angki. Beda pak keng kula sengkah. Tinggal tak usah senggeli seng terkatika. Keruak reng coba bisa, keruak reng coba. Pamekasan, dari Pamekasan Kak Dima Pak. Pakong luar biasa tepuk tangan. Dari Pakong deh Pak nikah peserta diklat. Alhamdulillah. Nanti ena beri Bu Tati nikah kau le oneng juga. Oke, Bu Kiyong. Bapak terebu mana bi sobung boleh bedegi. Sobung. Rasa pun cokop dari Buten Gaula, dekik bodi terosaki sareng pemateri sekaweng dua angki Kak Dinto, Bapak Miswan, namong sebelum Buten Gaula notop jajarban are Kak Dinto, jadi Buten Gaula bodi nyana tolong kajunan satu aja, salah starena diklat Kak Dinto panjenengan juga abadi pantun dari lemak pantun kasebut bisa meletung situng gitu. Paling sakonikna lemak Bapak Ibu. Paling sakonikna la lemak pantun. Namong benih se pantun pon se biasa lumrah guna aki neng SMO otabe hasil karya panjenengan ki angkitan panjenengan. Jadi angkitan tetap panjenengan. Jadi tak mailang saya ngangkit gak bisa tetap panjenengan saja aja. Jadi dekik panitia bodi nyebagi link kangkui esetor nika rupa akhir rencana tindak lanjut ajunan salah sarena palewan dari Kak Dinto teti pancingan saja bisa abodi pantun insyaallah deki sertifikat bisa kalau oleh sareng panjenengan ki hari ya mak acara syarat deh punten bong kon lu tadi mak ki Engki, nika pantun si kapele deki Bapak Tor Ebu
badhe terbitake nang abdi dalem niki ya. Nika badhe napa Ci? Buku pantun nika badhe terbitake nang buku pantun abdi dalem. Sekapele niki nika. Sebab nangken jakancan nika juga abadi pantun abdi dalem. Nanging asmana panjenengan tetap gunakake Pak. Buni langsung paelang. Punten. Mana bisa bung petanya Bapak Ibu badhe tetap dari boten kaula. Sabung nggih, linga deki badhe garam sareng Pak Haryanto dari boten kaula nyon sapora manabi beda Pak. Nggih ngereng. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Abdina gentuk petanya. Manabi kak disa tembeng kasak si bodo tembeng tebe kecung si bodo nang pangrokat kak disa pon apa termasuk puisi pon apa punten. Si bodo pangrokat doa pangrokat kak disa. Campuran antara nabosa Jawa Kona sareng Jawa Madura. Pon apa kasa termasuk puisi, pon apa tan punten. Tanpanya usung disubeni benih Pak. Bodo ono kidung apa enggak kasa. Pas campur coba kasa. Oke, matur sakalangkong atas petanya pon. Gelak nika pon sareng ten kaula ampun sakonik. Nah nika macam puisi kona engki beda pantun papareken dua otaba mantra syair. Nah, insyaallah saya ampun titip petanya ajunan nika ta masuk dalam menyembah puisi dua otaba mantra. Kak Disa. Engki. Ampun nggih, cenah nggih. Engki matur sakalangkong. Bapak tor Ibu rasa cokap dari boten kaula nyoon sapora manabi beda totor bahasa sekurang sentuk da ajun sateja tor juken manabi beda tor ator se korang nyampurna aki sakak dinto kemampuan dari boten kaula manabi juken beda totor bahasa se kakak kareka totor bahasa se pon ka akor nyoon sapora dari boten kaula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sisa tersepon materi 2 bodhi terasaki sarang salanipun Simulja Bapak Miswan. Bisa ikabit iki. Saporana kula mancing iki. Mana bitojo boktobuk mulai gila. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Di karengke sareng sataja kehormatan jugan song kempang abekte mongkuda para sepoh, para guru kong langkong salerepon Simulja Haji Abdul Arifin menangka guru boten kaula sasarengan saya kantos samangkin kikabareng kasehatan ton jugan adreng merte basa Madura Kak Dinto. Kon juga salerepon Simulja Bapak Edi Susanto Kak Dinto menangka secepon butati mana bitada Pak Edi dana tak lancar. Terjukan guru boten kaula bingkeng Kak Dinto Pak Afan Fatur Rahman. Kon juga salerepon Simulja kanca boten kaula Kak Dinto Bapak Harwianto Kak Dinto juga saya nyepuai komunitas abdi dalem
Torjukan cakanca se salaki kabaring nikmat kaangkui mertebo sama Madura kak dinto se Rabu ujo kak dinto mana bita kalero bode si aling katase Pak Cimarkuso kak dinto nyoneti terus bode kanca boten kaula kak dinto Pak Fendi si Rabu epon dari Pakong nanging kaula saporana nyebut se ujo ki bode se jauh boleh kak dinto talango juga alengka tase bode si dari Jombang kak dinto ti sami-sami moljaki sareng Allah Subhanahu wa taala ti kalaban hidayah tor inaya boten kaula sareng sataja ajunan bisa apangki salera delem diklat bersama Madura kak dinto iki marar moga bedana diklat kak dinto bersama Madura terosa eopeni terosa bede tor tak jauh dari ten aten penotre Madura. Salawat sareng salam malar moga tetep ka ator dek Agus dek ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ti kak dinto boten kaula kak dinto mancing ya ada insyaallah badhe ngancai panjenengan iki dadi bening esena saya cepon debuna Pak Wawan dadi kak dinto margana banyak guru kak dinto ti namung kancaina. Ti kak dinto insyaallah ampun saben taun kalampan diklat kak dinto dadi manabi bede are ngatege Kabupaten Songenep insyaallah saben tahun kak dinto komunitas cek mabede diklat kak dinto. Di alhamdulillah kampon manabi tak kalero ampun 4 tahun kak dinto ajalan. Di kaleresan temana saya samangken kak dinto Gutong Rojung ngopeni tetinggalan Bang Sepo Madura kak dinto lebet sastra. Di sastra kak dinto bahasa-bahasa selebay ki Pak Baris. Di kaleresan kaula kana ngalak sakone dadi saporana iki manabin andat lalampan kasa bede ocak lalonget nanging kaula sangaja ngalak namung duaan bek tebakan sareng okara kakanten. Margana manabi bek tebakan kak dinto insyaallah manabi ESD kak dinto ki bede. Okara kakanten kak dinto juga SD SMP. Dadi sakunen ebeng. Margana manabi ocak lalonget kak dinto manabi tak kalero bede se nyampet sasanga bede se nyampet 11. Leres Pak Fendi. Napaan Pak Fendi? Ti bede se nyampet sasanga bede se 11 wiki iki. Ti kak dinto bek tebakan sareng okara kanten. Ti sangaja ngalak bek tebakan margana tak ada pangajaran selebur akati bek tebakan. Kak dinto insyaallah tak mau bosen. Ti tak katondo bek tebakan. Nanging ti kak dinto artepon bek tebakan iki. Ti engki kak dinto cak oca otabe okara se abongon sobel otabe se ekoca aki dek ka orang lain se merluaki jawaban. Saya kak dinto merluaki jawaban. Kadang beda orang ngamin buk tebakan jawabannya yerep. Sangaja tak yau taraki. Dadi nyopre se ajawa kak dinto posang. Ti tak lebur. Dadi buk tebakan deka mana bipon orang se paringi sobel pas ngageli kah jawabannya. Tor kadang jawaban kak dinto loco, lucu. Ananging masuk akal tor bisa mengrengaki apa ngerasa bunga. Dadi mana bipun oning ka jawabanna kak dinto apa ngerasa bunga. Di kak dinto biasana yang kui nalengana bekto geng langgeng kaangkui melang leso tabo pekeran sompek tor dadi panglepor ate. Dadi mana bidimen mana bisa mangkin kak dinto pon cora aubo dadi mana pun sompek kak dinto update status dadi malarat mangkin amin bek tebakan TikTok ngisi TikTok di namong orang si amin bek tebakan ya cora bek malarat mangkin sanos sanak kanak samangkin SD apol kompol kak dinto malarat amin bek tebakan torjukan ki paling generasi milenial kati se 90-an kak dinto kacapok saking bingkeng di mana biampun dui bon kababa bek tebakan kak dinto ampun emok kerbo tibi. Di kak dinto hi dadi kaangkui manglepor ate mas seneng.
Ti Kak Dinto bek-tebakan Kak Dinto beda lalemak. Dadi namung beni pokok beda bek-tebakan, dadi macam Kak Dinto beda lalemak. Sesitong engki Kak Dinto sobele lagi kalaban okara berta. Dadi akati orang acareta. Berta Kak Dinto kan berita, kabar. Dadi akati orang kabar. Terus saya kameng dua kalaban bititan inisial. Kak Dinto nengi pangajaran SD beda ki. Terus saya kaping telo esoba lagi kalaban ocak seerengkes manabi bahasa Indonesia akronim. Terus saya kaping 4 esoba lagi kalaban paparegan. Saya kaping 5 Kak Dinto tembang pantun torsiir. Kak Dinto saya ki puru Pak Wawan itu boki. Di Kak Dinto 5. Kak Dinto saya okara berta. Dadi carita aki, kaborogi. Contoh, se atas nyaronin, se tengah agendeng, se bobo ngalenang. Kak Dinto napa jawab lagi? Nah, enggak, masa nyaronin, gimana bi nyaronin? Masa agendeng? Pak Baris, saborana, Kak Dinto coba deti panggilan si mamotek ini, Kak Dinto panglepur ate bukti bagan. Cok, bangapura, cok masa stres gara-gara bek-tebakan. Kak Dinto tujuannya mas seneng. Tujuan bek-tebakan dia kan mas seneng. Nah? Tak ada ya. Kak Dinto bener Pak. Kita. Tapi kita cabut titil Pak. Titil, titil saya kunik serang lagi. Di mana bi ajem laki akongko, teti si atas kan namanya, kita nyaronin. Si tengah kalian benggar itu nebu gendeng. Terus si bawah sokona kasak ngalenang. Di coba ajem jago akongko. Terus si kaping 2 masih rakyat Burilis jawab. Nana sigi. Di acumpong benih merak, acumpong neka artinya kunci. Jadi bahasa Madurana Kak Dinto lain ocakna acumpong benih merak ACC benih tanggiling utawa cuko. Di Jawa Kak Dinto buan se banyak ika foto nalikana molot sampai tengah. Kita oning keng sabun molot corakna bodonana senenge pakun kenangan naik tengah. Tak ngerset ka pingkir, tak oning cok filosofina apa. Pas beri tengah mana binana senega. Terus saya kaping telo bungkana bada di atas gunung, buana bada di dalam matase. Kak Dinto kara berta. Nye, nyor. Kak Dinto ring serena bada gunung cukup semak kaping kirta se Pak Murkuso ketinggal kali. Bada saya ngakungi tebak-tebakan okara berta lain. Saya bangun sebelah bangun okara berta. Kati nasi sakepel. Karomo geleta. Napa Bu? Nah? Salak. Nasi sakepel eka rubungi regu. Diunde. Nah? Napa? Nyor sasowet. Eka sango. Ongguan kene ka. Tak lapar kirana. Tako mana bi orang ngalajar neka pas abek tanya orang sasawet tako lapar Bu. Ti jawab apa Bu? Bulan. Kenapa boleh? Saya okara berta. Cora Pak Bahris neka sangaja neng persiapan okara kakanten deki. Cora kalau lakar asa ngaja neka. Curiga lakar asa ngaja persiapan okara kanten. Eka dibina aja Bu. Selain teh Pak Melu Pak. Napa? Tebak-tebakan. Korvina elos utawa yoso burukna tidak. Biasanya burukna malang nih kah, cengkal. Anda kan itu. Boleh? Anda. Tri benilip Ibu, Anda.
Mana bi tada nur sakina kasih nomor 2. Insyaallah neka mana bi buku-buku banyak, serepon ampun banyak, tetapi ampun tak buat pun. Kak Dinto ngabiti dari lambok kaula mangki namung dua tak banyak. Ti Kak Dinto kalaban bititen. Ti contoh saya kabeh hitong kabar getep ka temor getep. Kak Dinto ketepung. Teti ngabiti dari lambok kantos mangken tak ada waktu bukan boleh salenane ka. Saya bititen. Boleh. Tikal mana dicoba jawabannya sabuk pak. Cukup sebelah saus. Eki, Kak Dinto lakar kan margana kalau nyebut dua, saya lakar sekut. Jadi lakar tak sabuk. Margana samangken ampun tado pak. Di saboran lagi kabar calat, katemor calat. Jadi jawab calat dong. Mana bi sauning kau udah mangken calat dong nih kamu tado pak. Punten calat dong nih kata ada si bodoh tanya sape. Olah tindak kan tak samangken. Tore tanya lagi. Teti budu mangken si boning budu na sape. Benimpe. Teti budu na koceng. Ben kena kawan si bodoh. Markena calat dong sangat jete sabot. Neka markena tak ada mangken si bodoh tanya sape. Kau lo emot tahun 2003 lekor bim TK Survojo. Apa di Siir. Beda kanca dari Buton Kola Sumenep, Kak Dinto nyempet aja matai, bener tamanco. Kak Dinto salah si tumpuk teh cek lakar sang aja calat tong Kak Dinto teh sabok, markeun pun tak ada samangken. Ki siapa ada tanya sape? Kisah orang Kak Dinto ki. Terus kau lah di TV, neka samorana mana bikalero, mana letak kabur gotup katanya mau masa elau sarang ide aja teh kina. Ti kalau sampo, kada aja sampo. Nah, Kak Dinto leras sampo jang. Teti meletak samoran apa meletak cubuk malolo. Ti paringi se nek sakune. Sampo jang ki. Nanging leras kan ki. Ti kan Kak Dinto saya bibitan. Kak Dinto seerengkes akronim, dadi ekalak bingkenga. Saya kaping sitong, Kak Dinto contoh-contoh saya ngabiti dimin juga kantos mangken tak bobo. Eki, bodoh bakun. Dadi mana bi contoh pantun, insya Allah bakun bodoh neka. Guruna tak kira emok saya ngarang boleh. Dadi nerosa kini kah, gutong rocung ngopeni tertinggalan. Dadi si bodoh ya, yopeni. Dadi tak mabisi anyar tan. Ti tak tol cenbet ataknya bucol ojena lebat nangis samangken galvalum pak ada atak pun pak. Apa? Lanceng ketina pak. Lanceng sesagelan dengan goceng. Beda lain saya akronim. Kak Dinto mana bilang ker, insya Allah benih bektebakan. Kak Dinto kerata bosa. Iki, cukan kerata bosa Kak Dinto tak masuk lalongit. Jadi langker, beda marongki, beda kengan, beda cuko. Iki, topa, empon, ceput jangan nih kak, beda baik di bu. Terus engli tonang, beda yang akili manggen. Corak malarat aing si akili mangken. Abanya nasi burombu. Ti aing ngakili botonan ngenang. Neka dimen. Mana bisa mangken aing tak kolatan namun. Dari banyak burombu. Ti aing ngakili botonan ngenang. Dadi Kak Dinto kalak bingkeng lagi. Terus beng Pak Konem tak tultok ceng. Seset. Kalian bangga empat, sokona 66. Terus mata namun tul, buntut nano ceng. Kak Dinto goceng. Goceng
bisa bak-tebakan, bisa masuk kaki rata. Sila pengko bungun anu ceng. Kak Dinto. Terus bingbeng ceng no sama ken cuken tade. Pon apa Pak Kurso? Tabing alobang. Kocengan nyono. Kak Dinto insyaallah ada mangken, ada tabing pon. Ada tabing alobang mangken. Benih alobang mana birok bu tak kae. Cak mo Abu Mona, Kak Dinto buku tade. Kak Dinto kalau mangki nalekana fotoan Kak Dinto dari Pak Samaon cukan badai catatan kaula keng saborana Pak Pasir. Pak Muharis, teti sami korang saya manabi badai pabangkian, teti manabi Japri ya bada. Jawabanna. Ti cak mo Abu Mona, aranca aramo Abu Edentana. Jawab apa? Sabrang aranca kama Kak Dinto ocak saya kalaban erengkes beda saya ngagungi lain contoh sok de reng jangan soka de pande reng-renga lanjangan. Ti osok ke panda reng-renga alan jangan. Beda boleh? Bukti bagan? Saya rengkas. Kak Dinto saya abangon paparegan. Jadi Pak Paregan ki buru ampun edo bagi sareng Pak Wawan, Pak Paregan Kak Dinto du baris iki. Di alekna pantun, mana pantun Kak Dinto pampak, Pak Paregan neka sasakunian. Jadi namung du baris. Tak tahu dik Bu. Kalau sinyal Bu, margana tamasok. Kalau samarana beri nelpon Pak Kancabatun kalau Pak Harwi pangarat ro nyorote. Teribakan tak kasih lain. Ampun Pak tak bisa Pak kadung print cewon. Jadi takok kaliruan. Bah, Kak Dinto, neka san bisa bek-bekan, ajam si nyaman apa na? Kira, bekele bingking won. Tapi ajam si nyaman neka bakun buluna. Mana bi berak kalak koncokna, pamereng sakuni, neka pas mana bi peser, taning lokolok neka. Tak bisa, pakun menikmati Bu. Teti neka saya maksud, ajam saya paling nyaman Kak Dinto buluna. Teti mana bi pon leng neleng sakuni, pas yorak kakopeng, Kak Dinto mana bi etikane tak kira jawab. Lah malah medem. Teti menikmati. Ti sobella kalawan paparekan. Pasera gelak paparekan ki. Saya biasa paparekan gelak. Ti Kak Dinto ki. Solor raka taman buntokna kacem. Telur nyaman taman cokna becang. Teti Kak Dinto ki bade jauh boleh. Ti Kak Dinto terusan lagi. Napa Bu tadi? Telur napa jam? Terus kaping 2 contohnya kek laki tempur buko. Pasira Kak Dinto serepon neka pun kasampet kek laki pasira Kak Dinto. Bebet ke pasira. Nah, Kak Dinto terusan anak pon apa kira-kira? Pumpon. Biar.
Kayaknya lagi ke batu. Enten neka. Oh. Benih u. Oke. Kayaknya maksudnya kayaknya lagi ke soko. Bada saya lebih. Boneka masuk akal pun Pak. Jawab boneka masuk akal pun. Kayak corak pengalaman pribadi nih kak. Oh, kayaknya lagi. Ti mantar coba kia dari bobot tekak dinto ini. Ti kayak masake takok kalako. Bener kayaknya leke bu. Teti mana bibona berlaku. Akati se songkan, punten kok maleko terus tak laku Nabi Malaysia Lestari duhur boceng sing ngeleleng. Kak Dinto saya nomor 4 iki. Terus saya kapeng lemak Kak Dinto. Contoh saya bangun syair. Bada saya bisa syair ki. Kalau keng suara yang kuya boleh deki. Pasien kama. Pasien. Nah, ngiring Pak. Beda setong katompaan se ageb se andi se nangale kapian na tak ndek nompak se tahu nompak tak tahu kalangona. Contoh se bengon tambeng. Kalangkong. Ti saya bangun syair ki, syair Kak Dinto pada Bampak Lestari Dek Boki sareng Pak Wawan. Ti Kak Dinto kira jawab pun apa? Kadel. Ti pada setong katompaan. Ki, se akebai, se andi. Nanging insyaallah mana bisa andi makin tada se pada kedungan kompolan. Ti torjukan senangale. Kak Dinto tak ndek si nompa. Beda si kasokan. Terus saya tahu nompak tak tahu kalangona. Jadi tak bisa cari tapon. Cek langona katin apa? Keng rasana insyaallah tak kira langgotan. Ringku nih. Ti Kak Dinto ki. Ti jawab katel. Terus pada contoh tembang, sestona Kak Dinto malemah iya dit sareng kula. Takok Pak Wawan nyontohi tembang. Margana pada tembang pucung. Nggih, biasa nama Nabi tebak-tebakan si aropa tembang Kak Dinto dari pucung. Kadadian dari Pak Faris. Di Kak Dinto mada tebak. Kak Dinto kalau nyona ke Pak Katua nyepre tembang. Margana Kak Dinto saya ngangkit Pak agak tua corakna. Nyona itu saya telepon dan kula tak oning nembang juga. Kicer ajar. Nanging seren ampun. Pakon sarang kancabaten kula Pak Miswan Kak Dinto ki ejak aja. Made tebek maling lemak banyak epon kampa lebu Roma ela beng maling sececer maling keluar orang otak andere. Ampun matur sekalangkung. Di matur sakalangkung Kak Dinto manabi tembang lagi. Kak punten suara yang kuya deki boleh. Rak-serak. Kak Dinto kira jawab pun apa?
Wah. Amina. Kan itu nyaman orang ini. Oh, orang mapak otabo Amina. Beda saya terus lagi yo. Kak Dinto eman margena. Tetinggalan banget sepo Kak Dinto kudu terus lagi. Kak Dinto khusus kaum bini. Tikel kalau nyombong atau re. Pas saya ajar Amina. Ki. Nama nasere kalau boko sanat nyombong Ti Kak Dinto mana bitimen. Kak Dinto nyai corak nah. Di samangken Kak Dinto corak pon beda nanging bek malarat. Kalau tibi kare situng saya mapak Kak Dinto benasare di mbah boten kaula nanging mbah Majedi Kak Dinto. Di Kak Dinto ki Kak Dinto saya abongon tembang. Mana bisa abongon pantun kantos samangken kaula tak ada referensina. Nanging pakun sangaja dadi kaula tak ngobo selalemak Kak Dinto. Dadi sobala lagi tembang pantun tor syair. Dadi serepun saya pantun tada Kak Dinto bade rasana boleh tembang pucung. Kak Dinto sekut lomba lagi. Kalau nyon ada Pak Wawan mangken. Bapak pucung, Kak Dinto master pucung. Nyon sapora estona bode saya penal ditin kaula Bapak Bahris nih kan. Amin peran nih Bapak Bahris. Nyon sapora ki estona jen kaula juga buru ajar nih kah kita penal dalam tembang. Bapak pucung Rapana amin dagunong tada rang setresna malakapi pada beci tingkang kunan elos ngesprengesan matur sakalangkong. Di Kak Dinto kajunilana kanca boten kaula Pak Wawan. Dadi Kak Dinto mana bitak kalero tembang aki kantos hotel Pak Surabaya. Gara-gara babak pucung nih ka. Kak Dinto siap bangun tembang. Kak Dinto juga lele corakna dari Surabaya. Lah rusak. Sekocakna bedenatan tena pengsa ceri saben are sebisa putibi leta elang kuna aki saben are. Matur sakalong Pak. Kak Dinto kira jawabannya apa Pak? Saya kunaki sebenarnya nyepreta elang. Saya ngajari Kak Dinto ring sepot TV Ebu. Iya jari sebenarnya mau tumbuh bangsa. Kak Dinto corak bahasa Kak Dinto bekun. Bahasa Ibu. Jadi Kak Dinto salah satu bahasa Ibu. Jadi bahasa Ibu Kak Dinto bahasa Madura ini Pak. Nanging samangkin bahasa Ibu corak bahasa YouTube Pak. Mana binak anak mangken. Margana kaulah anak TV. Jadi bahasa Ibu Kak Dinto lakar bahasa Madura. Di pertama kali nak Kak Dinto saya eka pereng. Kak Dinto lakar bahasa Madura mana bidimen. Nanging mana bisa mangken corak aubo. Jadi anak kaulah penarena bahasa Madura. Jadi serepon ampun sekolah, ampun amin kata tangke. Pas leolena Kak Dinto aubo ka bahasa Malaju.
Dadi noreke cakancana pun Pak bahasa Indonesia. Tika dinto corak berak kabingkeng para guru bahasa Madura kak dinto corak berak manabi kabingkeng. Bene namung ondo ke bahasa semalarat. Nanging bahasa Madura enjak iya kak dinto semalarat deki. Napa nek kartena Pak? Napa nek kartena Pak? Nek kasih banyak deki. Manabi contoh Pak paling tugas paling pakon pas translate atau menerjemahkan kak dinto corak berak deki. Manabi ka ChatGPT atau AI sal-sal. Pon sal-sal. Ti menang guru bahasa Madura kak dinto. Teti pentar katibi Pak. Eki. Teti more tak bisa nyonto, tak bisa pon. Kak mana biki selain kak dinto pengajaran selain pamalarati mana bisa mangken. Foto kang kui kamera Google keluar jauhan na pon. Mana bisa mangken neka. Mana bisa bahasa Madura korang pentar ki. Ti AI sal-sal ki. Ti kak dinto se Pak Bahri singki, se Pak Wawan, Bapak Pucung, Ropana amida gunung. Kak dinto saya dapat tebakan. Tadi kutu beda jauhan na. Mana bita jauh jauhan na tako mapotak deki. Ti Ropana amida gunung. Tade reng setresna. Tade sendok. Tingkang gunan, tingkat evenan. Kak dinto bila sot kusot. Ngesperengesan nge marenge coba telepon apa kan ya kamu ada si kini Bu anyar boleh gede kagak gula Mekasan apa Bu telepon Bu Kak dinto dialek corana Bu. Teti kaprana kak dinto beda se nyampet bebutun, beda se nyampet bubutun. Kak dinto sami iki. Mana bitalpo kade ka? Nah? Iki? Kak dinto. Enggak, saya jelaskan tentang ibu ya Bu. Memang ada sebuah kebiasaan di desa saya itu budung, yang dikatakan budung itu manabi lo benga situng, manabi telpok nika lo benga pepetok. Nika kebiasaan yang terjadi di sebuah desa, terutama di desanya saya seperti itu. Jadi ya. Kak dinto alhamdulillah beda ilmu anyar iki. Teti manabi bebutun atau bebutun kak dinto lo bakas hitung. Terus manabi pon papetok. Kak dinto pon telpok napa telpok? Ki kak dinto telpok. Saya maksud kak dinto situng boy kak dinto ngesperengesan pon. Napa boleh pas papetok apolong. Pon. Terjaga. Ti kak dinto bek-tebakan enggi. Ti insyaallah manabi bek-tebakan kak dinto gempang-gempang. Manabi bek-tebakan enggi insyaallah gempang. Jauhna se malarat. Ki. Pona Bu? Telpok. Ki. Terus lagi ya kak mangken okara ka kanten iki. Kantene ka kanca, dadi okarana kanca. Kak dinto insyaallah kajudina Pak Bahris kak dinto. Ti sangaja lah kersa kalau yerep. Ti asa dia dari gelap Bu. Ti okara ka kanten sestona neka bahasa Indonesia banyak bodo bahasa Madura kena-kena. Panjenengan mana bilencelenan kak dinto bodo bingkeng truk bingkeng apa base kasa beda kata-kata aja Bon. Kak dinto kabenyan kata-kata kak sebut, kak dinto karang kanten. Di mana bahasa Indonesia kan contohnya bukan pewaris sih. Sang pengelana. Terus sana. Dah. Kan mana bahasa Indonesia bukan pewaris tapi perintis. Ah, gini sih. Corak pengalaman pribadi boleh Pak.
Ti okara kanten Kak Dinto iki, okarana kante. Kata-kata hari ini. Teti mana bi panjenengan itu akan di saporan akan tahu nyebutnya babajut Kak Dinto. Teti kan kasa okarana kante. Cukan beda kiai dari asmana dari Kemuntir dari Kepora iki Kak Dinto maestro okara kanten. Teti pon apa sih dubuki mana bi ngese ota berceramah kasa Kak Dinto ese okara kanten. Okara kanten engki Kak Dinto, okara secao-cana patang kante amarga suarana aksarana otabo cao-cana beda sesami. Artena abung sambung tor agen duk guru suara, guru sastra sareng guru lumaksito. Ti Kak Dinto okara kanten beda teloan. Saya kami sitong guru suara. Engki Kak Dinto dalam sitong okara bede kecap atau bersuku kata. Saya akan duk suara sami sarang kecap selain. Sauna sana mong du kecap tak ada masalah. Contoh bila depak de bagian napalang bareng si etekku bisa elang nyangka bede oreng sematora rasa cangkolang. Jadi ocak palang elang sarang cangkolang Kak Dinto kecap bingkingnya sami lang. Kak Dinto okara kanten guru suara. Terus saya kaping dua contohnya Kak Dinto biasana manabi bede pasimuan benih namong pantun juga bede okara kanten. Contohnya pon katengal sateja Rabu ampon aperis demar. Salera epon pada binar asarang caje are si ampon nyonar. Teti ocak temar binar sarang nyonar Kak Dinto kecap bingkinga sami. Beda saya nyoba nga? Panjenengan dimen Pak Pamuka. Ken Pamuka. Saya akan guru suara. Teti suara bingkinga Kak Dinto sami. Ngaturaki atur pamugi aroka sokor poci. Saya pun dan sakater aktor kopalang namung tak elang malar manter pada tetia talang misalnya lang apa ini Salongkong ti Kak Dinto contoh-contoh manambi pasimuan siapa jenengan pasimuan apa khusus Pak Wawan Kak Dinto Khusus Pak Wawan nikah Pak Wawan ada bakwan kose apeluan. Contoh epon okara kanten iki. Dadi okara kanten kento kecap bingkingnya Kak Dinto sami. Engki mana bi panjenengan molang SD saporana tak kenging barengi contoh saya kaping 2, Pak. Ki. Dadi mana bi pangapura mang SD contoh monata beta parata saumpama. Dadi saya demang-demang. Di akan di Bu Tati Pak Wawan ada bakwan kose apeluan bong tabong sarang polwan tikel mana bi tabong polwan tak buru aku dah kau dah nang-nang ada cu saya panjenengan Bu enggak Kak Dinto khusus Pak Edi malah mau ke keraan nabek raja. Bapak Edi ngangkok bedi EKPD Ampon Lestari Kalangkong. Tapi Kak Dinto ocak sesami Kak Dinto bingkingnya di ti berempon. Beda si nyoba Lentemur Kak Dinto
sedari lakuna telasan melia manisan pesena atosan ebekia ka Pak Hasan. Pada saya semai pon Pak Hasan. Tiga dinto lakuna telasan melia panisan ebekia ka Pak Hasan. Pada saya nyoba nggak boleh? Tiga dinto guru suara contoh juga manabi panotop pasimuan. Di contoh atas sataja kulit neng sekorang maseneng solatengka sekorang jet meka totor besa seta kalimat tor tak karomat atas sataja tor ator se ampon talocor ka ator tor se bekal ka ator boten kaula nyoona sapora. Kak Dinto teh totop ki. Takut yang gue totop lagi di. Tiga Dinto contoh-contoh ki mana bipon ocak nasame terus PR aki saya Kak Dinto okara kanten. Kak Dinto saya guru suara. Terus guru sastra. Engki Kak Dinto dalam setong okara beda kecap si akan du aksara pada atau sami sarang kecap si lain. Contohpon Kak Dinto barak duhur sih. Ada paidi ngampul tuka pon disebut. Tika Dinto ting abek lapar cek nyari nasi ka amper tapi nyari ka depor. Kak Dinto par per por. Napa boleh? Tore. Ida tapangki sareng Pak Edi patu. Kak Dinto ki khusus sih dadidu ti Ida tapangki sareng Edi patu. Ngam. Nah apa lah kau ni patu keneng? Situ kata. Punten mana bibada orang lain insyaallah tak kira. Bo guru asmana Bu Ida. Saudara Bu. Terus juga Kak Dinto contoh mana bi sakone pasimanti malar moga badana syafaat Kanjeng Nabi tetiap pantuman dek kajalan seleres tor seloros. Ocak leres sareng loros Kak Dinto akan dek engki Kak Dinto res sareng ros. Tina Kak Dinto si duaan mana bi kelak kan teloan. Ti kasongan panjenengan palanjang ngasa okara bodo sapolo biki si akan dek tak pun apa. Pokok akan dek. Beda si nyombang ah, Bu Iis, corak nyatet mulai gelap. Contoh mana bi CSD dulu, ini tak pati bero. Ti epu, ota bekaka mele kapasar mele gula pasir ben ol sakasor, sar ser sor. Cek nang tang mon perek sorong ateng tak kira potong titang teng tong. Bu Ida nyombang ah? SD apa mahasiswa? Oh Bangka Tengah gitu toh. Beten kaula sadar cek acer bahasa Madura seleres nikah namong Kak Pak Ci Abdir. Pereta makan dur. Ti Kak Dinto keraka kanten. Nyoba boleh Pak Baris? Kak Dinto masana dari klub. Halo. Halo. Arantang tarika, arenteng akad nikah, tor arontong dua keluarga. Mana binata nete tor nonton terus lagi Pak. Kau dian. Ti Kak Dinto ini, Kak Dinto guru sastra.
Dadi Kak Dinto vokal lah tak sami. Manabi konsonan insyaallah sami. Dadi tak sami Kak Dinto namung vokal lah. Terus lagi ya. Terus Kak Dinto guru lumaksito. Guru lumaksito ingki Kak Dinto dalam setong okara beda ocak yang kui lebih atau langkong dari sakalian. Sano sadu kali tak pon apa, telo kali, pak kali tak pon apa, teti langkong dari sakalian. Contoh Madura pada Madura urusan antep asor Madura Timur ratona. Teti Kak Dinto ocak Madura kocaki kantos telo kali. Teti nanging manabi bahasa Indonesia Kak Dinto pas masuk pemborosan kata. Nanging manabi bahasa Madura Kak Dinto ilmu kakanten. Ti Kak Dinto beda nenggi. Teti tak bene pemborosan kata. Teti dalam sitong okara Kak Dinto beda ocak seiulang langkung dari sakalian. Ki contohnya Kak Dinto Madura. Kak Dinto juga manabi pasimuan. Ti sangat lakar contoh Kak Dinto namung duaan. Markana debuna Pak Haryanto sekaula epa kontaknya banyak. Markana pantun takota lastare. Markana kan panjenengan Kak Dinto epakon ngompol lagi pantun. Jadi panjenengan insyaallah deki pantun Kak Dinto ibu guagi. Terjukan asmaipun panjenengan juga kacatat kasarat. Contoh saya kaping 2 ingki Kak Dinto dalam badana ijab sareng kabul seampon kalastarian kedona arte anak boten kaula ampon teti orang se manyetong. Manyetong dalam karep, manyetong dalam tujuan, manyetong dalam pangabru monggo Allah se Maha Agung. Teti Kak Dinto ocak manyetong kantos kocaki pak kale. Jadi intina tatangera guru lumaksito Kak Dinto lebih dari sekalian. Ulang engki sano sama. Ti ocakna lebih dari sekalian di dalam sitong okara. Ti Kak Dinto corak saya meja apa le takok kulo nika. Kak Dinto ampun itu boki sareng Pak Ciabdir. Nanging sebelumnya pada saya Eka Gali dari panjenengan di Kak Dinto Pak Markuso. Sapora sebelumipun Kak Dinto temaipun kan sastra iki. Namung Kak Dinto papangkian risa mangken saporana kanca ibaraan boten kaula sareng etemoran boten kaula Kak Dinto posang kaijaan ejaan. Manabi senang ada gila ampun cerna. Benga sepo tulis benga sepo sapora nengi Kongres 2011 kan itu kan pon etotop. Sepuru sepak misuan Kak Dinto kan caki bade seposang. Kaula mah tak bisa maca nih kamak posang. Nah, teti deki buku pantun Kak Dinto. Ejaan se Kak Dimma seperti matur sakalangkung. Ki matur sakalangkung ki Kak Dinto nyon sapora di boten kaula Kak Dinto agunake ejaan petok telok. Sepak wawan Kak Dinto ejaan 2011. Dadi Kak Dinto nyopre sami-sami ikunaki. Dadi tadak seka masih leres, tadak seka masih ikunaki. Kak Dinto margana sitong di manabi SD insyaallah Kak Dinto bada si akunaki utawa guru-guru sungnap Kak Dinto ki marduani. Dadi bada si akunaki ejaan petok telok, bada si akunaki ejaan 2011. Jadi sami-sami ikut aki sareng kula. Jadi saparuan sareng Pak Wawan. Saya Pak Wawan Kak Dinto saya ejaan 2011, saya kula bagian petok telok. Terus manabi pantun Kak Dinto Pak, insyaallah pantun deki aku naki ejaan 2011. Margana Kak Dinto kalebihan ejaan 2011 Kak Dinto agempangan manabi Emaus. Ki. Jadi manabi pun beda hana Kak Dinto beda angin saya keluar. Bek ngerbus. Ki Kak Dinto. Ti boleh boleh salena Pak Markuso. Corak buk berok pone capok buk tebakan pian Bu.
Pon apa, Pak? Iki. Misalkan saya punya begini. Kalamun tedung malolo pas bila si sakti ya. Seperti itu kan Kak Dinto iki mon tedung malolo iki, Pak. Kalau mon tedung malolo pas bila si sakti ya. Kak Dinto tak masuk ke kanten apa punten? Kak Dinto corak buruna kapar semon. Iki. Dadi manabi tedung malolo pas bila se sakti ya. Kak Dinto biasanya kekejutan. Kekejutan kada ka cakanca. Tedung boy bila si sakti ya. Dadi manabi kunaki ka ilmu ka kanten Kak Dinto corak leres lakar beda A beda O. Kadinto kan tak pangki saya kaman saya kuna kia. Manabi saya biasa saya kapra kadinto dalam setong okara manabi aku nak kia kakanten guru suara satu aja. Markena manabi campur kadinto posang. Jadi manabi aku guru sastra satu aja. Manabi setong okara satrosa bisa deki guru saya teloan kasa kilirna. Kak Dinto corak lakar banyak lakar orang nyemon Kak Dinto. Jadi mon semonan Kak Dinto persemon. Beda lain? Kak Dinto sebelum apa jenengan tanya kau lah tanya kado. Teroneng atau cuan norok bahasa Madura. Kak Dinto sikut congoco kau lah. Sebelum apa jenengan tanya kau lah tanya kado. Markena Kak Dinto pangapora ki kau bahasa nak kau lah nukuk make. Tito cuana. tak langkong si banga sepo tujuan nah polan nah mabi nang makasan sarang sumenep ka ento pita. Nah pita na apa ki uru beda kanca jawab. Nah au bon. Arya Wiraraja. Nah beni Ronggo Sukowati ya pon. Nah cenika pita nah. Cenika pon tidak boleh. Apa napa mabi beda diklat nang 4 kabupaten gula pakun noro. Iki-ikirin di Pak kepala gula pakun mangkat. Pecat tam ben Pak mencengkal engki tak apa-apa. Tetih andi elmon 4 kabupaten dan saya. Nah dan nikah. Ki petanya beten kaula nikah beten kaula are Kemis beda diklacukeun nang EMTS tapi diklata kurikulum semangken. Nah engki beda kurikulum mendalam beda se cek dulu mah. Nah gula nikah cek seneng cek dulu mah. Nah beda secan ibu ki uruh talpo beda se talpo. Nah nikah beda se talpo nikah sebab ngebebe. Nah mun sing atas nikah talpo. Engki. Dadi mabi o karaka kanten. Nah gula tero apa dia. Nah mabi seporan nah mabi ngolatin nang arona abdi dalem kaento cerna. Saporan nah mabi buku natan kaulan nikah sobong si dari Mekasen. Gula ngangkui dari Sumenep saja. Karena guru abdin nah dari Sumenep saja. Kainto almarhum Bapak Muakmam sarang Bapak Derajat. Nah mabi Pak Haji Abdir kainto ngakeli. Tenikah. Nah gula taronyo ona petembang AWA nih kayak gigirin badan nih kah. Ajar tibi, nah dan ketika tanya mangken, nah deti teronya onah tenika nah contoh nah deki karka kanten sabe neng kurikulum se cek dulu mah, nah dan nikah, se kaamah cek dulu mana apa se guru sastra dan nikah, polan bekton laku usaha kompol lagi nikah, nah ki agak baya pantun deki nikah ki agak baya se laku dan nikah, tenika pon. Sakalangkong.
Corak tak pada jawaban dasar EWA. Mana EWA atau cuna lain. Ketika dinto pada pamontut dari kanca boten kula saya Rabu pon dari Pakong insyaallah nika saben tahun salaki cek Rabu kanggo ngereng diklat. Saterusipun tikel aja pri panjenengan Pakonge ka Amah. Kawula etaki janji terus kanggo datang ka Pakong. Mungkin berana sakone pira. Manabi pon dari manabi dari panjenengan, manabi dari kanto bek lenget. Kabar. Tika dinto kadinto pas kaula si Pakong. Dadi ngarang okara kekanten kanggo pelajaran mendalam. Pelajaran mendalam lam. Berarti lam, lem, lom. Oke. Pangalem. Pembelajaran mendalam aceri pada lem nyepreta nyalam. Paratun apa punten? Pembelajaran mendalam aceri pada lem nyepreta kadito pada Pak Baris. Pembelajaran mendalam aceri pada lem nyepre kalaban sekut akolom lam lem lom kadito abek semak pon. Di pembelajaran mendalam aceri pada lem kalaban sekut akolom. Kaolom kadito bisa jarte kaolman iki. Aki bangki. Apolong, okay. Berkolaborasi. Engki, sumenep segona nggi keneka. Kaolman. Kema kaolman. Nanging ocak-ocak olman kadinto pun tak ada mangken rang-rang. Ocak-ocak segona pun rang-rang guna iki. Sebada mah persatuan. Ti kadinto ti serepon kadinto pun ku kengku nampon beda ajunan-ajunan saja tetapi langkong saya pasayaki ti kadinto dari boten kaula inggi ti mon beda lencak semalang tak langkong cek tojuk telikana manabi beda ocak secangkolang tak langkong cek tetidukana ti sakadinto pamatur dari boten kaula. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Mandu Ustaz Firman depan lah. Ustaz Firman depan. Enggih, ngereng Pak Baris. Tinggal pondok pemateri ampun lastare, ngereng. Janggolang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saporepon insyaallah boten kula jugen tamasuk peserta tetap bedes madabu peserta kantor pamunduan daerah Pamekasan kantor bede dan kula kan tempat tinggal langkuan atau becompok kantor bangkit Pamekasan songenep Duara Timur Duara Barat pramila menikah dari Pansamanapan bebesan kantor acampur berbatasan rezeki acampur antara banyak saya campur kantor ejaan acampur besar juga acampur tadi menabi saya ada bukan Pak Haryanto dan gula oning rosaparo
Mana biring Mekasan kiro sabara juga. Timiran pas kata sa Sumenep ke beberapa Mekasan. Kan toh. Nah, kan mila sakadin toh. Namun banyak hal ten gula tuara kan toh kan termasuk tuara asal mana bidri asal kaisa asal masalah dua arah aja pun. Kadi madimin naleka rato songnep makon de setong anona kenapa de setong mahapati nang akui tapangki sarang rato Cakraningrat kanto tak bisa depak de Mekasan alibut Mekasan pas posang enter sampai telo hari telo malam kantos buru sosol sarang rato Cakraningrat tapangki paning tuara. Nah saman ko tawal kenging pakon pas buru beli boleh. Nah tuara kadin toh kebiasaan kantos makin dalam saben minggu saben tahun kantos membedah rokatase sebiasana ngatore longku atau lodrok serutin kantor rukun karya beda juga rukun family kantor lak sabulan bulan se tapongkor nelpon tuara timur bulan satu telepon tuara baru namung se rasa elang sarang beton gula kak dinto mana bitimin kisaran kira tahun sangang poluan ka ada adinta MC kak sak biasa ngakui bahasa Madura. Samangken ampun MC na lodrok eka demi bisaos kan ampun bahasa Indonesia. Pon apa karena terogempang pon apa udah gak dito dan gula tos ngantos YouTube Kang Afan untuk bertanya ada Joko Linglung kan itu tak mangki kan tuh mak bisa ngakui bahasa Indonesia. Padahal dan gula cek ini cek ini Joko Linglung kan kemampuan berbahasa Maduranya di atas rata-rata. Padahal Buni sarjana kan ke Afannya. Di atas rata-rata sampai bisa katia ngajari bede Cak Firman gak sak sih lulusan MA tapi makin mau luar biasa gitu, berbahasa Maduranya. Namun ketika masuk de penampilan ludro kan toh satu jenah pakai bahasa Indonesia. Tentu lah benih kau coba. Namun coba mana. Milana ang lebeti saporan dan gula beni tidak sengaja ngakai gitu peragaan kanto bagian dari begini promosi namun mungkin satu-satunya kecamatan saya sudah melaksanakan 3 kali peragaan fair kan itu menghadirkan Bapak Bupati kemudian esen kanto memang selama 1,5 bulan penting kanto mabede pameran budaya seesena kanto tong serek uldaul serek sampai Banjari sampai sama aja kan setiap malam kan penampilan anak-anak dan rata-rata berbahasa Madura termasuk MC-nya tetitan gula kantos makin entem bahasa Indonesia MC pas akembangan bahasa Madura Pramila kebanyakan sponsor sama muljator sami juga ngereng sami-sami oleh tutor praksani tor saksi nih pan sama napan tembeng seperti atur lagi gitu ngereng apa Pak Umbro setong le kak dinto nang lodrok tak bisa parbus ponum sesami mulje tor sami par juga le kak dinto pon tak osom makin tapi hadirin rin nah kak dinto dan gula siano pramila kepanika jaya ponten gula saya maksud bagian dari agenda kita pakem mana kenapa? Abdi telem kan to mana bining Mekasan kan to pangamatu mana bi kan to abdi telem kan to kati menapa betul-betul dikuatkan kebiasaan kita secet lakar biasa MC kan to kan dan golong MC kan biasa MC gitu kan to juga mungkin kan to juga nah kayak Marguso juga kak dinto perlu ke anak-anak didik kita melantan gula kan to semakin sana sakuru SD kan to tetap kasokane sarang ketua yayasan nang yan najekar dulu kaca kangku tetap merteh bahasa Madura kalau ben ngajar bahasa Madura kelas MTSMA pon apa sih maksud alate ke Pak Haryanto kangku alate nak kana ngimse kan to Pak tadi dan gula materi separuh apa ditipi dan kurikulum tadi separuh dari pelajaran berapa temar kampung nang ada kasak kafan palastari nang semester tong kafan semester 2 asli murni praktek setong MC Madura, saya nomor 2 praktek gulaguan maleta elang in mainan Madura kata jungan Madura, nomor 3 boleh mencatat semua nama-nama raja kalaben studi wisata areng sareng ka asta tengkih ben ka
ka desa ka pendopo kona. Nah, iki ka pendopo. Kasak sih ka maksudkeun gula teti mereka akan tersalurkan ki paham betul juga ketika menapa Madura kan begitu kaya dengan budayanya. Kan tak perlu pailang. Melan dan gula neng komunitas baru dan gula neng Torana Guru Madura atau guru peragaan nih dikuatkan ketika anto. Saya ajarin beniret murid guru nah. Cek pon tuh mau ngajarin murid nikah ongke KMTS ongke ke SMP pon dasar tapi mana biru guru nah nikah saya betul-betul bisa kita tanam sebagai tanaman yang akan hidup dan bisa menghidupkan sekanto. Odi tor mau di sekanto mungkin namun bentuk curhatan dan ciutan saporana ki Kak Afan nih yang punya gawe ki kayak gula tak ngambung ki Kak Afan Kak Haryanto semuanya muntangin beda Kak Afan ada jadi Sumenep menunggu kami menunggu di perbatasan cek paposang sabab kengkunku nana waktu na posang gasa mahapatese posang gasa telu hari telu malam gasa setelah abeli depa akar duluk katondu tatedung pas ka amimpe aso pernah waktu na semua mengat manggiin gempeng lebar seanya mah sekar dengan gempeng duluk kak dinto acoromu berumpun-rumpun le kak dinto sih pas bedih nyamah kar duluk sampai tuan putri dengan toh kan ngiring juga tuan potren dengan toh minta aing saya tadok pona belka tuh pas naik ke terebung tahun yang jaga apa karena guna gue pedang ikra aja montar yang banyak cap cep manis le kan itu saya tetilaang tapi ini kajar ya tanah le Haris mungkin beroning tegak berlingkar dulu le terus masuk ke nikah waktu nanti tetilaang gasa karena aku beti daun japon sajap aing soko bukan sama toh sampon banyak gini cap-capan sempen jepon pa berumah kalresan bedere karen tetel kan bedeketan kasa le kasa konpon gur pon sama apa are campur lagi masuk kenikah iya ngain apa pas teti coba teu kar dulu le gelek kau lengi reng kau cenan coba tenah kering salah je keng mana bidan tuh negara yonceng boleh dengan itu ya tuh pertama yonceng insyaallah ngibah gratis ya gratis apa bahasa maturan gratis saya kan tahu insyaallah tapi kan itu coba tuh keng pon mangken au coba tuh viral au tadi subaida itu viral Laila saya manis saya tahu motor dan gula saborana tapi insyaallah mana bi tetap bedap di dalam dan gula tetap ngabdi aki kangku juga bahasa Madura ning perbatasan tetap dan gula akan kawal tinggal tak norok Afan bro gelu sang kering. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur sakalangkung Pak Bahris, tepuk tangan tuh Pak Bahris. Luar biasa nih Pak Bahris acareta. Namong sobung bukte. Coba tenan sobung. Nah ini alhamdulillah Pak Bahris nika ketua kelas 1 gaula. Berapa nama angkat guru master ngibo coba teu ongku nih kakak coba temor. Bukti lagi. Namun kan tau tak bukti lagi mangkin nih. Ngereng ampun lastare satu aja rangkaian acara budi masyarakat Parenteng Lampah. Melejaran ka baluto melepelar ka kertas ada pangajaran sagat dinto malan mantar aman faata benih nih dari bobo berkak buru. Para Rabu sesembahan sepanum sesami-sami parcuka. Alhamdulillah lampa ampun kalastare. Petan kaula Muhammad Firmanzah minangka Parenteng Lampa dari komunitas abdi talem.
Manabi bada teratur saya tak kau kir sarang tak kau kor antep asor sarang sorot santero besa saya kakak gareka angga calonga sarang tentek tantuk sekorang sontuk de panggilan ajunan sateja peten kola nyon sapora saya tak ada batas sepon ngala anduk kemudian ngala kangkong etemora mana bibada cak sekorang sontuk de panggalian tak langkong peten kala nyon sapora. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek informasi Bapak Ibu pantun nyona tolong terakhir hari Selasa lagi Selasa link abadi ekarem sarang Pak Harwianto paling sakonik na lalemak gi banyak kita apon apa alhamdulillah jadi paling sakonik lalemak tapon apa banyak alhamdulillah banyak ki matur sakalangkong Bapak Ibu apa ampun jabo di bantu khusus lagi kakak boleh bu tadi bakwan lagi men boleh tak meliaki tapi kau lah engki mater saya kalangkong ampun lah stari pada Pak Harwianto katipun apa sabung anu kasa tambahan Pakci engki cokop ki mana bi amon cokop ngereng biasanya mana bineng onjangan gerua beda sesi foto oke ngereng foto bersama kan ngereng foto bersama parlo anu juga ki bedena kok kelimpok ki biasanya pun beda saya masuk grup napa disedimin Pak Bahris nih kampon masuk ki kelompok na saya ngopeni bersama tur ki cukup setong rasa pun ki Pakci maksudnya anggota anu kan peserta di peserta TK benih maksudnya jangan saya tak masuk dia kan bisa masuk ke grup saya naruh diklat beda sana apa anu Pak Baris kelompoknya diklat ke lagi beda dua ki kita mau apa bisa Pak masuk pasti admin nah admin komunitas benih komunitas kenapa kasa peserta diklat kasa maksudnya sami-sami anu berapa sharing kasa lagi nyumbang pamangki tersalan engki ngereng foto bersama Kak Disa Bapak Ibu ampun naden nih Kak ngereng dak sate aja cak kanca Kanadan ki ngereng diri peserta sawas ngereng peserta iki cakanca panitia oke mana bi Pak Markuso nih kabuni peserta istona oke bermacam bur Pak Markuso ini hah iya Bu ngereng mak ngereng Bu tebakan kecoa Ibu ngereng Bu Tati
Aku bahaya. Ay bingkeng boleh bingkeng kasa. Lah kasa. Ngereng. Bu Tati, boleh kamu? Allah. Saya nama jenengan kamu Bu Tati. Kat. Tanggalin apa? Oke. Saya dari Jawa. Ngereng, Pak. Kan gelo. Oku. Ebara. Datang kali Pak, dasar. Datang kali. Bitong ngasih mulai anu. Hitung 2 3 akatan geres sama situ nih bitong. Gak bebas ya Bon. Hitung 2 3 acara pun bebas mulai gelap pun Bu. Video napa nih kah? Abdi dalam nika nyembah, nyongkem. Abdi dalam. Paci, napa anu abdi dalam nika Paci? Oke. Namun nama gini kak oleh nengi pembelajaran mendalam Pak. Tong 2 3. Kini kan video Bu. Tong 2 3. Bah, mungkin gitu. Nek repot teman-teman. Paci, matur napa panjenengan Paci? Abdi dalem pas nikah kanca saja. Slogan apa Paci? Abdi dalem. Abdi dalem matur sakalangkong. Oh, gini Kak. Oke. Oke. Tong 2 3. Tong 2 3. Bade engken bade pamangki di gala. Abdi dalem ngatori puji selamat napa nika? Ucapan anu Bu. Ucapan selamat hari jadi. Oke. Selamat hari jadi Kabupaten Sungenep. Mbak engke masa tetinggal kasak sing anu. Gini ka Pak? Pak Ali Harwanto, apa karana selesai? Manabi hari jadi Kak Dinto dimin dan kula nalika tahun 2015 ngasa sareng Pak Taufik bersama Turki sareng beberepon jeneng Kabupaten Sungenep. Nanging bada pamanggi sebagian pamanggi tak kenging ngangkui babar margana benih orang. Nanging menurut dan kula tak namung orang utawa keben sebab orang sebabar nanging akati pada hari lahir Pancasila terus semacam nyataki sekalian Kak Dinto bisa gunaki ocak babar manabi telasan kalero babar repon ngatore poci selamat babar repon jeneng Kabupaten Sungenep sekaping 756 akati bingking kas. Mangken ulang adimen ki. Abdi dalem ngatore poci selamat beberepon jeneng Kabupaten Sungenep
sekaping 756. Komunitas Abdi Dalem ngatore puji salamet beberepun jeneng Kabupaten Songenep sekaping 756. Komunitas Abdi Dalem ngatore puji salamet beberepun jeneng Kabupaten Songenep sekaping 756.